fai so mami mitasa tawa oyola utasala Ilitau popola ina so ufala Bebe silingia so utalaanga Wano po ilo tupu ole atunu ule ponga yolo ungafa Utawa ole toa nata utaua Na matea ile toa na itungua Emua au itasamoa ia emana tua Afifio maya ole aingo mabaenga Ainga otupu ono po ainga papa na ea tafa ifa Olo opola mapuipuia Elefa lefa osataua Malengoa olenu uila ufeta lainga le alunga Ave noa pasanga Toitanga imase itoetepa Iyo e vivi inga o si onu upele le loto malenganga e pele le fatu. Sa taua oe o si au tau sala. Ia amataira fo yo le porokala mere le vanga o le afia uva vai e tua ilan tore matou wa enga le tu mai santou. E va ile lua tu lunga i papa sa taua ma e fa ki fa ko ilo ilan lo le nu. Ia fi anga sa taua. Ia. Ha te ya tu a toe fa longo me toe va ai fa tunga fa peni. Ia ona toe fa fo ile pe ai fa pe fo ling ai tali fa pe fo ling ole upule mai tus pa ia ole toe su e fa malama io ma toe tilo Jerusalem ole ai pa ia e mana tu ai le amatanga o se amatanga fa tau va o se amatanga mawalalo o se amatanga faingo fie io e sa tau fo ia me se fo io le matou tu langi la tu se fo Atu le fio pa io ainga tupu ainga papa ainga na uto fa pa io fo ainga ma venga ya me se le fa o sataua ma lau fitalinga le lunga ya fa talo fa tu ile ni vanga o le fia wala ngor kama fa sala lau or kama sa va ia udiu li la fo io ele mama kele ai halu sataua e te arua tu le pasio le pe amata tu ia pia e te oso le pasio le va pule e po a pasi e te arua i le wafu e ana e arua tu la ia le fatau lo te tongiro pasese o le va te lola upa ula lo suta la terminei o aso ia sa te toruta la io te toruta la ia ta ilima ta la io o fua a ela kiki e kaure lo mai ngai skula ki fo yo va a fo ngor va a kiki ro e nga kwa o mangumi ko o ila lo a ru kam io o sola o ina tau tu le ma fusi la si kama i pa po vai ile fa nga sorongo panka a pe fa nga sorongo panka o isa vai se maka ukio fa peta to ni me mana na yana me e tele tanga tana maka pongi ai me o ki e waru ela fa so la maka ana no fa yat tate mana tu ai pe sa ni jaru sa vai mo o vai ili si upo e o mai la vai le so ele i o isa vai ya fatalo e ke la kula tongi lo pase se na lo le ngor va so le so no fo nga le ngor va e fia lu tono le malulu e ye va ngol e malulu ma wail ta mai fle nga e lu sai mingi me fa pena ya e fia fa savili te me ilai il kamo fa se ngai ku ya e te vai ma po na ya wata e vai fa le o te ua malu te le va e pakaku ila lo sami e na lu no la ya le sa a e alua tula ile wafu i sale lo longa no winga ole a e alu va ile pasi o tusi mai i tu wa sa awete alu le pasi o le tu tane awete alu le pasi o le tu salenga po sesia pasi fa sale le angam sa tu paitea mai manu uya awalo no winga o ela tu moele au sa taua tu fam tala ya ela wadu alu le pasi le tusi mai ile tu wa sa ia o ngā haso langa ua tale i loa, ua tale, wale koe kiki e pasi ngai kaimi. Pi ua matana nana, vo i lele tatou atu i tunu i fafonga le rento.
ia ole mana ia lava take time mo kai mi po ngai runga pasi ko fa illa ke e kurketi ia na lola ia le make sure fa tausi na u fangu wingu po sa fangu vai manina ia ke pua afo ie ela tula e afe i le tausala matiu naisa i sa tupa itea e afe nga fai mo mosinga u fa ka wa ku umma ia nga pasi sis fo io tu umma ia i sia matu fa lole na e sauni lola ia le te moi ana e sauni le faisina mo ini io ia alu ro onga wale le awala wale to e to sei tu la le wa ki o ngoyo pasi sa ia na vai taimi vai pasi le lady sa mo le kusi mai itu asau e se awala la iluma e ale tu si mai le tu foi le ke so ko iluma vai itu asau ia e o ngata ula lady sa moa ia o kele mau pasi ese saru ia matou pasi sto ino sa tuala ia mare au fai pasi la fo isa o ina vai te ia nga ke lola ia le ai sin tama ita fo ile le mo ia lo loto ia tau ma fai te si ia ama ola ukala le ke fai aku ka ko fa ka lo fa e ia ma fukanga ia maka mai kai mire ngai mai mo mai wa matua i ma fana ma te tupu fana ai nga masangi onga ola si ngai ngor pas e jawa e sa olele ya sa olele ukala ia e masangi nga si iro ele si ukamanga ele sa tawala e faya vai fanga sa si iro ele si ukamanga ai si ira kamaro o si sera kakanga si ia bongo fola ai si ole kengi fa tampo ai kusore kengi ai alu si si ia ro kamaro alu wale pasi anga alu kilo kula ukamare ole kelle o pengi la ka fui kangale ar kengi aro ro fa merkara la ukamare pe au ke kauru ala nga ruenga ya amerikani ole ala me ke fi ro fu ala nga ruenga ole ala nga ruenga mai o ke vai ko ke fi kuskusi pe ya es fa ya onga ya aka re kingi ya ala kwa ma ka mi ka kala mo resi pia i salonga la wo is fo ya lu le pasien va ka faro working e ser karango ala kamare e pi e faulang karango o mai marcar arking e kasi ala fa longo uloanga la ngaruenga markala are kamare ole ala ngaruenga marking o ki ro ki fie ke fanga pe mai mala ka uro fanga mai kamare ke fa ko e fa fenga iro mai ongo or mangongi o elesa ongo or mangongi o elesa or magua pipe alo ya o te va tuana ya tai ya o me afu kamor mok o le ala ke mafu ka mai ke mi a o rua karkara ngoanga nga marua si nga pa se se irungor va o irungor pas o ma fanga ya maftanga ai au tato yai le melia se fa kula la ukala walanga yai si mau si au popoto e fa be mai tau mo fai ia umi se kai mi ke rua fa masangi mai ia umi se kai mi ke rua fewa ia e filosofia fa penga e fa mai ia umi se tai mi te rua masani ai te rua le fa poipo a or kai mi ke fa o le robo le me ke o ama ka fa pe a ngo le fa ya kula fa malo le pesele a vivi ngo so mako u sa tau ole ya o ila ma ora u fa filosofia e fa mai fa ma sangi mo se kai mi umi a lua ngo fo e umi fo stay mi lo maftanga ai e yaila la ukala fa yaku ala ngai confirm mai o to a to ilo e sa ola utala le matua fa papa ma sa like ma sa la ola ukala le ko fa yak e yai ma futanga ole yo kausanga nga fewa e se kai koru kai fa kausanga fewa yes e kanga kai lua kolu fa even lima kausanga fewa pe o moa so le anga le lua ma singa nga ngofo fa po keke sa silia kula vanga ngofo fewa esa silia ku lava nga feo wa ipea ai nga umar vai poiponga so le ai va i keke lua ma singa ai keke
e por ke defo no masinga ai mafutanga o lungar passing fa vai le wo fa yak o le umia le yo nga so ko ki luai ku la le pasilenga o wala lu sis fo sa taua wa la ku uma ku mai la fa lima uma le vai va ke le fu ngai va ingi fa fa wi ma fa lima a ku aluanga inge ya fuku fuka foi fale a lupo se e ku papa sa ka wa ki fa ku mo sa taua lu atu fa sa pasir soaka fa so ko lo le i vai sala wala masa enano fa yatu e yai la tangata o le va le anga la ko le pasifa ko asi ye ka mai kai ai uma e nga wa ku le ngofo le la ko ainga ai alu ngofo ke ia le wa ku fale e ka fa penga na la tu le sia lu sa taua ai ngofo ka masa ka wasi ia ku le ai ngofo ka masa ka wasi ia ku le kenge fa kai ngar kenge vai sala kope ku lava le puruki ngar ka masa ka wale or kenge vai sala alu te fati tainga masangi de leye ya lo ya le asia tati na io wala ia kere nga faya me o ka vika o misa ta vita mo leli le nga ku pulanga le la wori e o kula e io e lor kenge vai sala ai ki fa lo mal pasila lo le nga kele sa ka wala aru ku ya la wori ke ia ya le o le ngo foi sa tawa ai ho ngo foi vai sala nga wa ku lola ile wo la wa te I mai nai te to rua e wala wala yo ke fala wa ku e le se ra ukala e ngo foi kenge vai sala ma le ma sau ke ya le wo ele o se plan nga mai mai ya pia a mea o le fa ko asi I le idea de ka mai ka I lungo le pasi ale wo ku o le fa ka fala wa nga fa ka u ye salo longa a vere a inga fa yele ki wa lu fa yele o ya sa walu misa fa yelong oi ina ingo fa oi ya la luam I vai sala wa ko sina o ko no maka ukia o mea kamasi ia ai o mai le asore nei live happy ever after mako I happy ever after ai singe ya ka mai kai minga ore kula male afango mai me pasi fa kusa ile lima kausanga korfara ele ara ufainga kaminge mongwedi o mai ori ia fa kusa le ka lima kausanga kor o fa rongo ya korfara ori sianga feo inga marisi kulo diska mai kai van watu le nga du failonga makai wo me mongianga o e kolu kausanga feo ya e penga de wo fa yeso fo ki e si ka ko fa me iki ho mo me da wori ya ata lo fa na mo el nei e se me fingor fa karo fa tutta ya ata lo fa na mo el nei ar me ya e kasi ya la fa alongo u ngan nga o la mi mika ku da kamane na si ke nge da wasa ola nga make mo fa mai fa fenga I lo ke fa pe fa mai o mongongi me ye kai no mongongi o pe fa ko a felisi mai la vai ngor o vai ma lore folau ya o sa ma fa nga sa moa ya o le ai au talanga tai vivia ai sili lo tango e vatu se tala mali ya e mo wai le file mu o lo loto e mo wasi au aka e to mana tu ile sa o la tala le faiatu e te to mana tu ai le na lua ki pasi ki ia le wa e wo uru pa ku ngi kai miro ko ro ale ki no maka a talo fa pitoi fe o le tala le lei au na te tofi le tua so se fata faita ulanga malo le folau manuia malo le fa totoa malo le ono sai fa fitai le talo e tu sai o le porkalame me li mai na fi stasio fa fe ngainga ia mai lana fa manuia ia te o lo tapu I mai lava I faiva I ma kopi ko hu I manrewa I oe o fa pe sole kai fa fe kai ia ke au esele alo fangia wa we e matu fai fe au ia wa lango manu se matu pitonu ure na lo ya mo le tol fa malo ma fa fe tele lava ia ma so se fa fe nginga tau langi fa ta fe tau langa fia ta tutu fa tasi
tatou tu fatasi tatou ngalu fatasi fatalo fatu se uso le to fasu wa fo afisa sa ya ifanu ia male tamore malai lo band ia le se uso ya swa fo polo fa tanga swa fo a ia o lo to lua malenga tu sia le su fa mai le tupu tau sia fa sa leanga o le mapu na fanua va tu le fio tu sani male ainga sa tu sani a o le tamore nei esel au le lei e faia va fo ia matou sa tu paite on e kele yo tia va se paike de ya o se mita fo yo le luto ma lo ya te o tolo no sai fa ta lo fa pitoa ile sunga le alo le mali toa le alo li fo yo le mali toa le sunga il pali titi wo toa mali toa tanu me fili le lua ya ma wasita mai taimi nei le fiafina ma fa so ai ma mai ona lo fa anga ya malana fa manuia fo ya te umar prokalame fa avita yatu fa ata lo fa tu ma fa manuia tu mo le tolo fa anga asiata ya maritato prokalame o le tau te yae o le mafuanga le ya e manuia i faiva ono la tu tu i malo fie mara tu tapu inga taftai ya o ai tama ainga o ainga o tupu ma ainga e ma ainga o papa alo o tupu o le atunu utulou ma malu fa fuata yua watu mo mo pule ma le latu fu tu singa fa vitai ya ma so o se tama ainga o mafuta mai ile nei taimi o le afiafi o alo fo yo suli ngafa tau tupu o tama ainga fa taru fatu asiata ya ile nganga tu mo le fa alo ile nei vanga o le afiafi ma lo sai ma lo le pali ya bo vai atu ua va ngata mai le pisa mai o telefoni la odi ie wo o mai tono le ofisa ya ole ala le fai lo ilo le ta mai ai mo le vana ta wo fi wo mai le io se ai ale mai ka mai ma ka usanga e lima le nga fai ia feo inga de dido kot fada ele faina ole anta to want to di tanto malolonga atu tanto malolonga a fo i mai tanto malolonga ona fa fe lo ilo la ia le o Nemre, Godfather, ia ma le sunga i le liloia ia sauni e ina ngai ka ko o rimali ia wa kura i mai ia wa te tau i mono mea ona su mai le liloia o te fatu lau talene tau te ion malolonga if I were you e saungi a velau faloia ke roi o we kerfu e sau maka upupo sau kos sau maka tau te ia e kai me sau i sauni o le matua mani no mamala malama o le fa mala malama ino le constitution so fa vai o Samoa ioi langa o le wo lo o makua ioe ia istui o makua ioe ia istui ala ile o mala malama ia yang kama ye pe orang kama yurupu o ngale alu suru fai kar se is por kalame ai o matua manino au fala ono nei por kalame fa manino ina sunga loia o mata uputula fono tatu maralonga taimelo wati lea ua tolu se furu ma le faminu te ua te ai nei le tu live fa ia i le tautua fa au ia ale Blue TV a me se fo io le poro kalame o le tauta ia e faivalo tatu tunu ule le fivanga o le afiafi o te fifi fa ilo ato le ua ato tino va tau sili le matou va se tolu o lo tu tau vale ia ele to nama le laina le fata ma po le to ina yeah, Godfather, aka Nimre. Yeah. Nimre. Nimre. Sunga le atawa. Se langa ke e mafua ka fesa sia ia, ole akafua. Ole akafua ole aisa ole fasorongo farupenga. Yeah. Yeah. Ai mai se fo ia sunga le loia. Sau niuni mo me le lei ma me matautia ole nei tu sanga se leni. Ia ilunga fo le tatu proklame masani ia so ufakara fo mo to ina Godfather ma ro se fo mnuia no fkainga mokua ia ko fo sunga se lengi fo ka kasi ngai kuaso ma ro se fo mo langi ma fa pe fo ta fo ngara ku kupu mo e mo kula mo runga fa kar fa ngai kula ras ia le ufatalo fa tu lo sunga le li loia o le mero ke va ko le li loia o fo inga aro ar kamaro
e makua FBI ya Ke no pole su ya ngaro. ya sa ngo ia la usunga le ma lo se fumu Lainga siaka personali yaka. Vai o vale lo ko fa social media. Tagalo pa po ni magole tunu. Tupu mai au ona le tua so se fata faita ulanga so se tafale la langa. Lenga ta foi leo fana witi. Ai la to fo to fo ya tu ya onga nei matanga nei tau sanga. Ma lo so fo mau. Lua fiong. ya tati fai fatalo fai la le yo le tua ya te lo po pa mai si le tau le ki aku ya se ki mai e misal tato wa talu ana fai ma si misal le si ka ko fika si fo ka ko producer wa fai ma si misal le fai mai wa se ale tu langa le wo vai tu ya misal ya to O faisanga fa fo mai bo pengaronga farma isi. o tele o e causa o si nga pasi se e o fatua ale vai atu tangata o mai ia vai ku le leo o tele lo po ye se meo ia lo sungo le wa ka e mo ko fo mai a korfa o le asa o si le ya misa o ke misa ya so mai tu te o mai lau vai po isi mo se ki ele uso O va Marcelo Pasengera vai a misa. Ai au ka hefe. Ai ala fa ato ino to ina lau mai tau. Kale so ki do yo. E se mai lau ala ka ma voile nga no wa e vala au producer. Ia wa foi mo komi vo ngai no komi. Ahora como vala o por producer. Ia fa mo komi ala kam. Actually ai. Ia ma lo se fo manu ia mai lo wa so lo sunga de lo ia. Ia ka ki ia ka para ma ke vai ka mi uma. Ja. Fascina ve velo les. Sau finga longa mal fale nias. O fai ya o ki nga lo kama fo fa nga longa ya. Ku lo laptop par fa finga longa ku lo ofisa a saulo. Ma lo lava. Lo mole ia te lo bo na e mo si la fia. Wa nga lo ma o talo fa si fo lamba fai u lo nga lo tu tu fa tu pe me tu lo fa pena. Ore ma kwa pisho ke fongia o kau kari ka yesu e mai o fa mo lo sunga loia. Ia o le fofua e lau sau i fafole private. Sa fofua ave ni aso malolo ele i amata ia o le mana o mai le barrister le la au whenga luenga ai. O te amata la solution fa. Ia, it's going back to school. Wa la tu foito e tau amata ma whamasa ni e se le private e se le corporate. Le corporate ia e alunga I sifo alunga I sai o le private ia. Yeah, deal with criminals. Ma no fa ftai. O le te sau no au vai tu ngai le sau worka nga kale ye sori mo fia manga nga ko fa sau misa ngor. Apa yo kamai kai, nga kamai kai fa mai fa mole asia ta se to e mai ta sia misa. Mai ole au le yo misa. Ia ko nga me vo ia vi e mai misa kai. O le Valentine ka ya wa le la ka un ko fa vesi ai mane me. Fa tai yes o wa te tau mono mea le wingo la fa metalanga. O le matua ele na te sila fia le vilia tu tangata. Ma uto telefo ia le uto fa fonga mai. Ia ole wa fili ir sunga lo ia tu ulanga ruenga kongi ke le al farkupe. Ia mai tau sanga fia. Ia ale ala wa amatalia loa ia e practice tu langa. Le ko ke mo ia me le to te mana na o matatu mato fina ngalo matatu mana ia na le ia wa foi langa iluma ia uka ko mo mi sui ngai mo ka kuma ale to mo ila ali se ora ko inga kula fongo e ka lepe asia ka nga asia ka ya o ke nga ya asia ka o ye to amata ina tu mo yo e ko mo ia ko inga ka fa pitio si ba o fa le kon la me ma ko ya E o le vaia le tulafono. E le whailonga tu se le mawhaiona e tango e te se tangata ala tu e sulu atu mana o mia sosani whaloia. Se I vangana o lai te pisi. Like o le upu ia wha Britannia, you have no capacity. Ona e le mawhaina ave lau wha mo e lesi client. Ai ngalo I le mana onga o lesi client. Awa ina lola me faina lo le client faile complaint le law society le wo fia ma singa o avela o case ya sauni mo se fata tainga
ai lele mau mai lava po le ase update ava pe lao se case ono alu tonu le famasinonga ia e maku ai e sai kia ia me lava via kula fongo pe va pe le fa kali mai le court ala wa kula client yo ale su le lawyer ai mo fongo lawyer la ka polu so it's not as like ia tell bank was good but kami umok fenga luanga le bank ko ke mafo fau e yele en mafuanga le ngawalu wa onga le faloia so ele fenga of fo ila lu ko onga e o tal no fo la to la e le ko le kami polo ya la fenga lunga le ko yo isi kami ke mo el valua po onga la prepare faus especially a kami ngai le technology ma le availability of tools ya pe laptops e ke lo ko ko mga miang officer on ma what you man le man lo ya le la o la ma finga luanga fai me fai le fali go with court so Nice. it's like you work from home and you go to the court be galo foi fal pui be va be ngi client ola ngi la ko le kong fal pui le mga miang interviews so io le pa ava be ngi me ke lua afia Ia. O me ngai ka koi. e mako tikle ingalo conflict of interest nga eva ai tua o se fenga o faila sawa ya nga eva ai tua Asia te pio. Godfather o le fenga ko nga le atu Mo kwale au nga musa ya nga ba wa ba ya. e pauni vai nga no o toi misa ya take to lo di swafa e pauni vai nga oni vai nga fo e po oni tamaiti tongi Ja support o behind. ia te wala nga lela wa e ile me alo fana o lo utawilo o me tutupu o ke lo Godfather ya se me to o tuai ya Godfather ya ti o le tau su engo tamaiti la yo su engo ngafa la yo sorry ko fa sa lo to fa fo i mai tamaiti por fasa onga ai lo tu watu wili ngafa fasa onga lo wili wa ia mo fa sa onga e tau na la tu vai tonu ia wili po ai aru ia aso le wili ia manga bena o misa ia le o tau atua o me atau fo ile Fa feka ka hoi ia e fon kim makule. E mal fai po sia ko fai po poesia ko mo simo. O le mulira fa ko fai po ai fa ko fai po ai se ko. Ale me se me ukala. Ale me se me ukala. E ke au ngai ko nga ka fa penga. mako le on ngai avisa o fechau avisa o ngina fechau Ai sa o fa. o fesili le o ke fesili to lava o tatu ia o le ase la ngonga o le me o lo ku o le lo ia e ke koe ku mo se silo ia tatu ai mantua e ke se fa penga kusa o le lo ia a le la koe ku kusa o le koe ku e ke fengi le silo ia o le ase manatu le natu inga situation interesting yo le facility ona o le ala e a e mafo fau ai o tele i ele i o ia ia la uia ngalu e falo ia but e fo inai wo o lo lato fai le tulang especially alo ia la wa fa fitau li ma le lo society e la mo mi se lo ia kula i mo ia so i se vai fenga le falo ia o le we kango fai li lo ia le a wangi e fai mai ke au se me fai ai lo ke mala le mianga ke mafo fau ongo lo we kango treat o le client e ke lo ko treating ala le kaiminga it's like your learner friend or le professional colleague ono le vai le tula fono ia va pe lo ke ala ko represent les kanka no wingo o lo ia ai la kaimi some lawyers are before the court po ala vangi mela afia yo inga lola e ke mafo fau e fa penga I think e o foi la le lo ia le prosecuting ale lo ia le ia a va peanga yengi fale con foi le ke mila nga lu e falo ia e peor ke mile le la e kango e ma ko fai se me ongi ko e lo ia por la foi ke mafo fau i sometimes etik le conflict of interest ai se kanka pe fa pe se lo ia langa ke mala le po se lo ia foi langa assisting ia se faingo se faila po se case va pe Yona, I have a conflict of interest.
so and so and so was helping me with this case. Ele alkausanga. And that is to protect le kulafongo. Ma protect for the integrity of professions. Malova vajai. Yeah, congratulations once again. O this is skip. Nangor kalat kuspa ia. We have to move from glory to glory. E ki sau mai lisi mamalu anga lisi mamalu. Le la sa e tulanga el fartupe matulanga fo iole. Ya o se nga luenga ma walunga kele fo i matulanga yo tamali anga tawoloa. Ya le la wa me mai e fina wina. Le ami otonu ya ma ila tau fo i wa afia i la lo le tula fono. Ya ma lo la fa fte tele fo. O ke mi la ngai. E kau fai sau i lo kele o ko vili le tu te para na awai. Ile sunga le loia. Ya la open from today onwards. Al melisa ki ngai ngai ya. Fa bon bole se te fia mawar sunga. O si mo so e ko lo fa. Iyo, o so e tu lo fa. Ya, e tu langa lava fo yo fiso soninga elenga ta o immigration matters. Ya o legal adoptions tu langa fa pena. Ya, ole asa saunya o la utala e mo mia se tangata tustusi ya ole mo iyo so secretary o wa ia paulo me te mana o yo fa solo mo yo booking sia ona utango le o te tilo ilau skit lau kalenga o ka ngole tu o la me ke mga o ilau sunga se ke o ka kala la o mo mga mia se ke po ka pula vale po ka Ngana fai it fare ngua. La ni ngola le mo miele manino upule al sia ki le ngora ta le tawa fa pele ke sa wa fa ko ra me ke sa ole aisa po so kula fongo po mo so le mana o fai tala o me mo mai. Pai la ka ko ye de ko. Se le manga o ngalu no le un kofe ngauro le un kofe ma le wori o anti ayo lupo o to Aru le fumba vai le la ko e sa le ngana ko ngi vai la ka ko me le manga o ngi ya ya ngor pa to ngor pa ele finka la confidential me nga o wa se le ngi ka me ma ka le sa Pero le o ko se va tu vai lupe o sa no e ka fa ngo se nga o fa mai o ye fa siaki no fa pele aina te mana o le ngaluenga le pa itino oi le fo fa pe ai wa fi pa ikingo kanga ka vo ye le siaki le sa fa ye for custom fang pe a nga siaki fang pe e ka sia la fa longo Kalau orang kalangan fa ye le fa dia hanga umang kana ngo ka sia la fa longo ko ulon me fa ngal Te va tu ora maka ukiro me ki fios. Ai manga ye fika moi. Le ai waranga o me ga fa misa la ko sia ki me ga linga fa ba longa fa sia. La sia ki la ko yo as fa nga o ko. Yes. Le triage. Le triage. Triage. For patriarch fo. Na ko mo wala ukwa triage. Polla. Kero la o sida ngore la ukama. E fi suma lo fa ku ka lo fa triage. O aula ia nga le place out ngata ia appointment kalenga le vai ko ngofo o le pinga o kala lo ki sawa mala api ia ka ngala ia fa pe mai o Mary fa ka kainga Mary o le afore ono da o le songo fu on fa ka kainga no ki fa ya ko ke ro yo aula ke ku fa ko e bala ngo yo ko ka wa wala e ko ya sa ngi ak ku fa ko ya asiak ya mo sa wa ya ya pio afonga ya fonki kulisi ele ai ma se isi o lua asiata mali atawa ono mea ile felo tusi avatu yelta to rupo o ya lupe matasila va or motonga ke no la mo moroka ko ila kama Uso que sabe fa fora feito ang makala. O vai tu fai makaule mau mai a fora o kama sila. Va ve a fungi ai masira fa singor or mauni. Ele ka nga a fa ko fui mo so wala fa la wala mo fui mo ya ka ki ma lo le. Ya, ele nga fa o le fa tawa. Ya no tu lang fo nga wenga sunga ri sa fianga fo
ngā ka kousungi. Ia, iyo. O le tātou whanga solo, se taimi tātou o mai le tūlanga o le Constitution, ma tūlanga o vaenga in tātou tapisa tuai. Ai no unau e vai aso na te nei, o ila matanga le tātou whasoa. Se e a whea le tūlanga o le visa free le masainga. First and foremost, let's congratulate le tamaitai Samoa. E au lei nei lau, ia tamaitai. O le toa Samoa, ia o kukuila ma Amerika Samoa i sifo fo inga. Le ua filifilia nei le taimiri nei. Ia e vea ma director, o le vaenga o le intelligence, i te tonu o Amerika. E le tamai video le la vatulunga, na ona tausi sila mai ai i le tūlanga tamaitai Samoa lea. Ona whaatala noa le sunga le loia ma kaut whara i sola whingalo. Fantastic, as the Attorney General, fantastic. So thank you and congratulations. We did this with Pam a few days ago, and this is again my honor. So congratulations to Tulsi, and I think Pam is going to administer the oath, and when she does that, I'll sign your new certificate. Good, thank you. Thank you very much, everybody. Please place your left hand on the Constitution and raise your right hand and repeat after me. I do solemnly swear I, Tulsi Gabbard, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, and that I will bear true faith and allegiance to the same, and that I will bear true faith and allegiance to the same. that I take this obligation freely I take this obligation freely, without any mental reservation without any mental reservation or purpose of evasion, or purpose of evasion, and that I will well and faithfully that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. discharge the duties of the office on which I'm about to enter. So help me God. So help me God. Congratulations. Yeah, we'll get a good one here. Okay, not bad. Ready? I'll stand up here. I think we'll do it right here. Come on over here, Abraham. Let Tulsi say a few words first, and we could answer a couple of questions, okay? Mr. President, first and foremost, I just want to say thank you from the bottom of my heart for the trust that you have placed in me to fulfill this critical position as Director of National Intelligence at any time, but specifically during this time. Unfortunately, the American people have very little trust in the intelligence community, largely because they've seen the weaponization and politicization of an entity that is supposed to be purely focused on ensuring our national security. So I look forward to being able to help fulfill that mandate that the American people delivered to you very clearly in this election, to refocus our intelligence community by empowering the great patriots who have chosen to serve our country in this way, and focus on ensuring the safety, security, and freedom of the American people. As you've said, Mr. President, this is what I've dedicated my life to, and it is truly humbling to be in this position, to serve in your administration, help to rebuild that trust, and ultimately to keep the American people safe. So thank you for your leadership on behalf of my friends here and all who wear the uniform. We're grateful. Thank you. Congratulations. Ia le na o le whaamalo ma le whaafitai le vatulunga o le proklame le tauta iai. Le angai tele o le tangata ia o le la au upu e masani ia i ma le moafitalainga le atunu o lo mai mo mai suli ma whioi o tau ainga o le tamaita ia Tulsi
i Amerika Samoa Hawaii mai se o le malo tele i Amerika mo le atu matou fa malo ma matou fa tai sauni tatu amata mai lai o le a le taua ma le tele o le tofinga lea considering o le sa enga lue le Navy tatou New Zealand nei o le alfa taua o le atu inga assignment wa ave matofi ai le alo le atu e leo se tamai assignment ia le post tausi ona o ia e li poki e le director FBI o ia foi e li poki e le director le CIA America i se siku e read e tausi ia all intelligence report yeah we're talking about le avangi the spy agencies the top spy agencies i lolang usa i se siku nga ia o le pule le spy agency America nga ke readinga receiving intel read and receive briefings from agents on the field ya mai la ko le kongole or intelligence services America include the FBI include I for ila ia kung ulenga luem America she read and then have a look at it on a for like briefing ale bleskengi kusa o key cabinet positions ia le ila uiva ai le avangi le la kongi America umaloa le pleskenge so o male vice president o anga ki ya o le secretary of state like ya ka ko ngi fai ko la langi o le ministry o le minister of foreign affairs so o lo male especially up e kala ngo ai on your foreign policy because ako fa longo ku le fa fongo kula ku ilanga fa ka ko ngalenga fai domestic and foreign enemies lenga ke protecting ai America so le kele la fa makalanga mai ko kongu la e penetrate ai le malo America she's the one who make the call it's time to brief the president there is a threat but before she do that you know fasoa imanga colleagues ilunga level kapengeka so e ke le yo le ole avangi ka uolanga luenga but let me say something about le kulanga tausi as a Samoan or as a first Pacific le kapengeka Donald Trump ngomoanga kalangi olonga li polongo olua vangi fo pa io sa fanga yo tau so ni sila ya le you know ko luo tausi so ola this is one of the leverage in mafainga fa nga Samoa especially as Samoa sifo kama fai connect ya America Samoa ai fa nga le leverage le ya Australia mi sila we have a Pacific person e kongol ka pingikan malo o America ile administrations mo Donald Trump sa yailing sila ai sai fa for ka pingika and he was an advisor out in sila le sa CEO le kata hautang sila so in terms of economic advisors and ole kangakang sila muanga nga mawalunga se kulanga nga ye kongo se administration America ai lela wala kulor Samoa ua silia kulan maulunga tausi because on sila nga ye ko kongo ka pingika nga yanga fafo o ko inga vainga la le fa pe ma fainga ka ngofi Samoa leverage ia le position tausi in terms of kalangoa yang sila if you want to influence ia Donald Trump lang administrations in me mai Pacifica I think it's better to come through us you know that's how like Yahweh that's how politics works e ke vai po fele ila ka de kaunga fa mua because in all honesty I think I prefer ya tausi langa tio mong kanga ka Pacifica pe a sounding i kulang i Pacifica ngai lo le tio mangisi kanga ka like kanga ka le masanginga ya especially up vai le kulanga o New Zealand Australia and she would probably trust Samoans ngai lo you know compare ku ya ku ngeo New Zealand Australia o le tele o le tamaitai ya por suyo le malo so Samoa io no vai la na o son tolu le o winga la o le kama Samoa o tau maletene America Samoa tama malo Samoa sifo o ka fanga o tau no inga tai pe o ka fara wa o lenga so fu ngi sila ni oi pa pe o lenga le winga lo tau su ese
O le o le tomaita ia tosi. O ia sa soifua ne le Samoa. ia Amerika Samoa i le whare mai whangaaro. Yeah. Pea ma le lua o na tausanga sa soifua ma tupu i le pito nuu o le loa. Iyo. Ia. Mo vai lo le Hawaii ma fa solo tuai lava ma tulanga fa pena. Ia o me uma tau te fia. E kasiale upu Samoa mo le sila fia ko kene. Ana le malanga aku sia mangi ma Amerika e kai mi fo i o kaua o le lalolangi. Ele pipi ia ingo kulo. Mo le sila fia to tele e we fuana i tatou velau toa i fo ile mea matulanga. O vai tu fo isi fo mai ele skenge o poro kenge Amerika Samoa. Ia e longo fia verka kai o vai kukuina. Po fa le tonu ona pepa i Amerika. E tala no fa pena ai mo sila fia. Fa to o mai nei ana na fia Amerika ma siaman. Ya o termina na fa ile mali lienga. Ole look after America ia Amerika Samoa. Ya ai tatou ya siamani fa solo mai peltania tonu mai New Zealand. Lo winga la tala. O Samoa. Kasi hale upunga yei kako Samoa kukuila mangua polu masavai sa kasi ma me uma. Ya ono ole movements fa na yona pole ina ua colonize kako e atunu paptetele ma tunu pabalang. Yo inga ma fu mai lona ese mai o tatou tu langa fa porkiki. Ya ai fatal fatwa il telo Amerika Samoa. Wai komu Amerika Samoa ma Hawaii ma Amerika. Lungol tatou pokala. Al tau tia. Ma lo lava ya le onosai. Ia oro ko ai lea. Te lola utala le fa ya tu vanga le tatou le te me iloi. I so tanga nei e me se le free visa singa. Ole ai lea ore kaukua ma lo. A Samoa Amerika Samoa ma Samoa uma i marokele. Oro ko ai lea le wakati. E pea o kalanga fangua nga faya mali e koa. Karikari ilangi se ao lo malo. O ai na ilu matalo. E se Pasifika po se kamaika i Samoa po se eli i Samoa whoever. Ia ko inga kofinga wa le so far or the first time le? First. Yeah. First Pasifika. First Pacifica. Ava ai. I kapingeka Amerika. I ka pengeka Amerika. Ia o le ala le mea ala ka ko le mika. Ua tongi pātau le ave le uru na tautongia i atua. O lo tātou ngawhai pe o le tala i le tōlonga. Wa le o le fisinga po le fusinga. Ua tautonu le New Zealand. Ia, o karafo i ra kuspa ia ia. Mu ian mga vanga whanga uma ia lea tulo. Ia, me se fo ia o na iona tua. Ai, e ke le la se vaenga o le a kura i mai ngei pe a wha pia e whaasanga ngei la su e ngar kengia lea. Ngai Samoa e maka upu a le atau. So finangalo. A kongo e se priority a ke longa e i ko behind her head oro ise se ba fofonga. O le ke va for ka ko kasanga le nga vela nga sightinga le ka ko kasanga ai kali mai. So I'm pretty sure e foi lo kamamu ko nge la sa vai foi le. O ke lo nga lai e lo kali mai ke ale kali mai lo winga ele me lai ma fa fai instead of kali me ka ko lai ele me lai anga ie. Mana ia atono avanoa e toi le ye so tanga ia langa le ka ko vai ko fer ka ko free visa msenga ka ko ye senga o le so fina ngalo fatu stu sa tu fo ia Cook Island malala tu fo i vai nga le tu wa vai tu fo i pe wo tu wa fia ila ngono o New Zealand la tu wa sauni so fina ngalo e sa ole le ofia New Zealand ya Cook Islands o ngalo malanga le palemia Cook Islands se file agreements masainga and ele I briefing New Zealand polale detail le agreement. And when we talk about international agreements or bilateral agreements, ya kungu SAC, that's a high level kind of discussions. And often ele preview le public. Onga ele manga o ye lo le public ke iwa against le public. A fikala ye le move Cook Islands lo fai. E lua me piko silianga ka ua lai hou de Cook Islands. They both belong to New Zealand. Me mua o le passport. Longa lua o le currency.
A ela kungi Cook Islands the same currency lek whanga ngai. La foi whanga Cook Islands. A ol passport kanga Cook Islands ol passport New Zealand. So I se sila ku. A va pengi in terms of ni fe sosoangi le la ka kupe la kam faisanga mai Kongo Cook Islands. Ni dio se o mai e fale lei infrastructure or whatever. You're talking about olela la o mai sainga. E ave kupe e fai ei le Kongo Cook Islands. Ai mai fonga o li liu o kupe New Zealand. So it's a kind of complicated pe ama fo from a normal person positions. Onga e whaapea. A mai kupe sainga ave Cook Islands, e ka kaunga ngā sui le kupe. In terms of e sui le kupe sainga, le currency sainga, ngai mawhainga o ngā Cook Islands. Ia, o mai lole le passport, o leke travel le passport a New Zealand. E leo se property a Cook Islands. Ai ngā ave New Zealand le avangoa e travel ai, o ngā arrangement ia wale, wanga umanga whai. Ai lela wa o sort of like blindside ia New Zealand. E salala le fia o New Zealand. Because New Zealand, although China is their major trading partners, they also concerned about China's influence in the Pacific in terms of security and national interest. Mea konga ngai ka ua ile position na tausile ia ka mingi. Because o loa piki le kanga kai laku le Pasifika, e ai unga route le Pasifika. Nga ke wa ia intelligence, mea ka u secret informations al malo ke le Amerika. Include ai lang information o lewa ko ingei Pasifika. O a mea sainga ia fa ingei. O ai a kungu ia fa lako agreements masainga. Include ai la masa mo. Afrika ingei le free visa lenga, and I don't have le exact dates nga sainga le free visa le sa mo masainga, but I understand o kausanga ngei ia. Na saini ele fa lo tusi le. Mana tua pe fa. Yes. Aso lua kolu o January. Fika la ia. Ka ko kalangoa la melo la ngai kula e pai unconstitutional le ia le kai ka inga fia me. Since inga ua fa ke ele fast. Mai le paki ele fast. Forget about her position as a prime minister, because le uka ko ilon me ngai fa ele head of state mal palemengi. O le fesiri fa kula fongola. A fa pe ang unconstitutional le sa fa inga fia me inga ole ai sanga paki before 23rd of January. Il va yeval kula fongo ele valid le agreements le, because international law says ele ma fa inga sa se kanga ka ele o se representative ale kungule a fa se agreement ma se sia kungu onga kusa wole o yengi o powers. Although la langa sangi ele fa lo kusil palemia, but under the instructions of the prime minister onga ele mawhainga alu se CEO fa se mea ele avakua se instructions me lang mingska, especially mea kau vā whaamalo le vāia international relations. Ora fisiri so fina ngalo sauni ia se whaapuponga wheli a taua. O la ngai Samoa, as far as I'm concerned, sai Samoa tamai tai pāle mia. Samoa re sui pāle mia. O loki whaaleo aku kulanga whaan malo. Ai inga. E lei ma se mingiska po ko finga nge nga lifo sa ngi le CEO fa makai le ola si la fia me wa pauia wa a so ro fa la ko e ku ma wa pauia full time mazal malo fa tu foi na pauia tanga te tu ma wala to nga ruenga nga mo CEOs la ye la ko kon kala ke a fa wa pia fa manta she already knew and have a feeling e koe back fire mai le mea lea pe a kango ye fai. Regardless pe nga kango fia me saingi pe nga saingi le CEO boy, the fact is all instructions nga mai lunga, the authority, right, because aka ko vai foi la constitutions all authority led head of state lenga appoint ile palemia ka mingo mal fainga paloka o powers mala la ko ul palemia e mafainga nga fai ai fai mele, and that's the key onga o fa ko ngunga a ile fai alo. It's like e peo America. If you disobey the order, it's a legal order. Get out. So e mo ila langa sangi ele CEO e mali lo songa onga isa. E mafainga sui le mingska a fa pe kon kala ke CEO yala yai e ranna. Pa a fa pe la e fai ai le ye se instructions ale palemia po le mingska. Eso ko.
e sori kula fongo. Ei. Ai afa apea nga fai ile instructions al palemia po le mingiska. Ai lele o the position of the Prime Minister at the time was unconstitutional or unlawful. E le kauria. Ele valid. Ah. Ele valid. E mawhainga challenge ile court because if apea. Lea so le nga whaake ai o ko mai le fast. O lea so kunguanga i ba ili kula fongo ua whaale o ngā inga ko kofi whai pule. Au le kofi whai pule ngā lenga e entitled ai. E a vea o e mapale mie inga o e commandinga le majority o le pale mingi inga umal pa ile pa lokala o kele o lea kungu. And inga wale meet le threshold nga. Kuzo alawa ki iki ele e avinga le in other words sale ka kaunga koe Ko iaiangi tio le koe whaia. sa kaunga ofi. Kafi umma Kafi se. umma. E o fuila kai mi kusa it's like o lawa ke taika. E. Lawa le o ko yengi malu si anga ke kele fa kula fongo. O nga lawa malu e lui. Wale meet le threshold fa le kula fongo. Au le mea mali e yakia. Le wa fai le free visa masainga. Yes. Fa pea mai fai ngofia inga o ka sa mo sainga. Pa o ai le sa mo ngofo alu sainga e lo ka fao. Ia ngā o la kou, o buka o kingo, ngā o la kou, laua already ei so kanga. Mai ei kupe. Pa o le si foi la me fanga le ka ke vai because o le e ma o mia le visa sa mo e lo ko kuila. Am I right or am I wrong? Yes. Mo mia. Ai le la bo ia sainga all la se mama. Ai ku kuila ka nga faise arrangement ma se dio ma kuila free visa ku uye elu. O le sia ku le so ko yung yusila. Oh, la se mama, like all officially, who is our major trading partner? Because anga faimengi o visa agreements fapia. Onga life for le flow of goods and flow of people in and out. Ia whawhainga o fia ongi ingi barriers. Le ai Amerika Samoa, le ai ia yang New Zealand, le se le kamwhai e push se free visa ma New Zealand pe lift le fa visa waiver New Zealand po Australia. Ai me ia me isenga. I understand we have a free visa Israel. To me, it's okay because we share the same belief in terms of religion. But ole oso la le ia sainga which is like okay kau mafau ole ale interest a sainga le kam faisa mo serve because waka ko lo ingangi ele o yese best interest a sa mo e la yonga justify le o sainga ele ngi visa. E pa wan mele manga o sainga ia whaingo whianga mako mai elengi visa. A wha pe koluma singa pe ivas furuaso le mau mai le visa furi lea. By 3 months, ua iese mea ua mawhainga whai i Samoa. Ko e alu ko e saula ia lea. So ole fesili kele. Ole a kongo ale mele le la o ie pengi fiki mai ei. Because ele inka ko wa ale le wa pe saule wa ole kumu wa ale alu senga. Lai o e kaka Samoa holiday ei. E whaila utala. Sauni, ma le tau mai so fina galo, a so me falos. Nga ka au fia me va a fo ie le nga wa ku ngai sainga. Lena wa po nga ngo lo mai nga kifa mai ai ma le fia mai lo fia me so nga la udel mali tom. Nga o so ngai ka au fia ia va angi a o va. Nga wa ku va. O sainga ka fau. Sa aki ku pe o ya lai la tu fa tau ma. Ko e lunga va, le sisinga sola. Ko e o le sefe ia koe whaingo fie o a walanga sa kaunga ko sa idia a lela ua oso whaasa poloka ai sa ua ilo i kuara kakalanga o le free visa ua sili iaku langa makua whalekong ea mai so whina ngaro le eto e ngai sa walanga i lau mai kaunga mea e lua mea o le lokoleanga ia ma le ma kam fai pui se mea la fai diska makuri fo inga nga penfen musile i ba ai nga wako asainga esa oela le mga kufo. Afa pela wo ka ofi ba nga lua ka kara free visa. Ka ko imagine la ba ai la wako. Yeah. A faila kolu ba ai pa urba yaso. That's almost 1,000 people la wo Samoa. Okay baila ele umia ba ko ai kumu Samoa. Ole si tele lo le fa auto fingo le tio le atwa ma saun. O lea ele i wasa ia ku ngei lava nga ka ko safa i le koviki. Po lea, o sainga lea ku ngukulau kau kere o wha be a meole. E tatau wanga ka ko whaifa ai ke kere ngei kai.
I mea ngai o whewa i ngai meo wha mai pipisi ma kulanga whape. Ai kakala kule aku e siri ia kulanga whaikau au whai. Ko i kikiri ku whakasingo isi a kungu o lalang. Atua i tūlanga maa ale o nei vaenga wa. Ele se lau, i lau fo isi sila sieta. A van fo i le sunga le ata o. Au whenga luenga i le pōrangi sila. O le a kungu ungi e kele anga lako ka mawhai e push le kula fonga ngi sila. Pe au mai. And o le mea ia au, yes, we need to push tourism. That's our major industry Samoa. But o le me kelenga maua i oi i le airport i ka ngaka sainga i o mai. So le ua mako wa i sainga i o mai, ma mai mo meo pusi ola. Au mai kongo. And that will affect our primary industry. E o vilai me i o ngaka. E o meo e so ngi mangu lai manga o. Some of the Chinese, onga ole language barrier. There's a huge beliefs in the enforcement industry ma agencies. Olai they coming ia kungungi as spies. Olai ko mafai mai faleanga le ka kosisio manga. Mangoa fo I le vai kamia John Key le sai le sainga sai ko kongo ol pa ki John Key. Nga sui akua ngau sui aku le leipa. A makanga maua le SIS pole SIS ang usila. Vaenga le Secret Intelligence Service ang usila. Le background o le sainga le sai kongo le o le paki a John Key. O le spy a sainga. Ava mai le ai le o se spy but I was only a teacher to the spies. Lava whenga me ke le spy pe ave o le ke kango teach kanga ka I mea kau spies. O la ovia la popo lenga pe a ua lava le kako are we prepared e keira ko inga mengi o ke ia va pe kanga ka soli o lawa wa yai mangu ese lawa ke ia o mai ko kong o kanga kangi they are smart. They know how to penetrate systems. If le kele fo yo fuala au yo aisa ia mai overseas. E lua region e vai i New Zealand au ia le QK. South America and Asia. And o sainga. E trace a se kutso la ye ko kongungi prohibited items mangi drugs. E trace a o manufacture sainga. Mea kongu fo inga lenga punga Donald Trump. Ngo mafaka ko o so Donald Trump file executive order. E alu ai fo lunga le tariffs ya sainga. O le belief i America. Basic intelligence o la e mau America. O sainga le manufacturing le kele o drugs yo ko kongo America. Me fo inga lenga vai a Donald Trump. Sainga Mexico. A ko ia ka nga ka la e ko mafai America e liu mele lo ko ka nga ka ya America. Pa o fa fika uli le ya sainga. Onga kaminga u ngofenga lunga le QK we had training and we were told the impact on major drugs ikangaka. Some of the constructions isenga. This is how they feed ikangaka inga mafenga luenga non-stop. E ave meyo myth ongole and when I was there we were told e mafainga e lawfully senga lo carrying ole 5 grams. That's unlawful ngai. Imagine la pe ava pengi yo mai e okula senga sa mo on free visa. We don't know their history, criminal history, and now we're gonna have anyone. So, ekeleo le impact ya Samoa, and I think wa ko kikingi o se kai mi e ama ese vi wang usila mauskadia. Ongora agreement le wa ke lo ala ele o ele I fully aware ngi usila mauskadia lo wa sangi such agreements a sanga ma Samoa ile free visa. So ekeleo le impact pe ova e ya via. E taua? Ie, ole ke mapo pau I lau saunga sauni. Ole me kupu pe whapea ngi la kako whaiwhai ngi a mai whapea e lea ngāle le krimi lenga sain. I relationship lea sa mōma sain. Wa a whapea ngi la a maili me whapea, ia, sorry sainga e le bale kako krimi lea whai. Ola koe ngā damage I relationship lea. Ala fo se mea whai inga e ongo fosi sa mo hape ia kako ana ia le mea inga I whale kako wama sainga. Awa o le delegation of power lenga abe I whangele in CEO. O mea ngai whai pia whapele o pari mia mari o ngingska.
ala sai ka ming ska mal palmia mal sui palmia so ia ke au ia pe ele fika u ila le mele nga lenga nga fa ngale si o sengi le agreement o ala sai o mal ba nga ke mi le mai le finkango I fa mele ai fa mata sauni ona ele o yeni vaenga o lo tato o wa ia sainga mangi malili nga sa tato faia ua le alo ia sa mo pe afu fo I vaenga fo ile na tulanga o sosoangi avak wa ia vaenga fa pena le fo ina lau na tele I tala I fanua ma tulanga fa pena fa mata ele o ia se vaenga o se tato o tuo patatuo nei mea wa mo kwa kile o le o le matua tele and it comes with a surprise for ile le to telo le tunu le fa fu se yo nga sengo le ngai visa fuli ma sengo say is it address mo le fsilia le yatawa ia te au e kau ke fo ia constitution Samoa and ava pe ke wa fiki senga pe ava pe aku se fenga malo fo ele o valid le onga o le kaiminga saingi ai le agreement memo mua ele I teipo inga al palmengi le ngai ka kauanga ko through the process these are international law stuff e ka kaunga ko le through the process na pasia me palmengi o le la faise agreement fa pe o le melonga lua ele kaimi nga saingi ai le agreement although nga fai el employee ele malo the Samoan government they were in a limbo. O le ale wingo ngakala. O laika oko le whaavai. O le meet the requirements o le whaavai. E justify le position of ia me o nga ia o le panemia le kaiminga. So, regardless po o inga sa ingia, as long as lawful le malo le kaiminga, yes, e whainga kālanga challenge. E pauli ko inga kaimi mwhainga challenge o le koe sau se si whainga malo fo. Whai ei. No, lela wa pasia panemenga Samoa o le agreements nga fai le ama le alwai kaimi and this is where kau ke kama fai whaonga ia kula fongo e fai ai if you want this international agreement effective I Samoa first and foremost e ka kaunga pasi e le mako panemengi o ingaulo ka oko e malo si anga e fai ai kula fongo I Samoa so e fai ngofia langa sui and if China will say oh that's not fair. Of course it's not fair, but if you want to go po fairly general ke kama fai ke aloi, o lai ka oko e kongo whaavai Samoa, e le mawhai o ngā vea se kangaka ma se palemia pe a whape o le se paki. So can you guys explain to us, if you want us to respect your constitution, I think it's also fair for Samoa to, respect the constitution of Samoa, and we ask China to do the same. E ngai mawhai ngā nullified le awangi. Le agreement le ngafai and e kusaila ma lau fasili asiata ele ase se avangi ele ase se ngakele ma fasili le yakawa so ele vai e fal kula fongo o inga kongwa le yela we a personal preference our attorney general must sit inside the cabinet. Akong umalolosi ma kung ufakim kalasi onga o le attorney general sa kaunga sik sanga view le impact o agreements nga international agreements le constitution sa le kung but e fainga ka le official lawyer si onga it's like ola ko wili pokil palimia as an employee ise kasi o finangalo press release le sungal tamatai palimia hime now o lea na ia ta uai o le free visa masainga. O se vaenga o le mata upu o le vana whaatala no mai le vaitau o lua fesu ono lua fesu iwa. Ma o lea la u whaatau no uli taimile nei. E nui to ke le loa ia o lua. Pe na au ki walanga i le se ka mai maka upu ngā maka upu o maka upu e o pisa e ko kele. Langa o le akau ke ka pisa ia sainga. Lua fesu ono lua fesu iwa ia o kaimi o tuilepa. A le alafa mai o le u whaatau nuina. Ai oso whaafua sei whakaungu. I le taimi. O lea e whinga ngalo le tūla whono e le o whaavaia longkule mai. So maybe this is all part of the reason ngā lainga mga o e kick out la auli. Ta toru ia upusa.
Maybe this is part of the reason. Okay, lo e makua sa mala ya o le fatu la tala ai se taimi tau ta pas fina ngalo o te fono mai Samoa ar fast. Ai ilo io nga o te lo pe lo te io ina le to inga vai nga le lo po se part of the reason wala nga nau wa le lo matua. Eliminate ma ve se kanga kai ala stand against le mele o ke lo se mata upu line matua pasia la tu kabineta. Wala ngai le ilo ke mo ka fongo pan menge le maka. E mantua fo ele ese ol maka pule sa ol maka pole nga prepare il HPP vai ke mio kula pa. Ai le ese maka upu fa pele nga maka ole fast. Ale fast. Ele vai ke mi fo nga campaign ai lako. O me o mangi kam fa fast. Le mo ke le fa nga mia. And all of the sudden, inga wa umma le fongo kula epa ma le fongo fongo fe kalaima fiame. All of the sudden masangi le visa le free visa masanga. So ava pe oangi kalonga nga sa fai kongo close doors al ko kolulia. Only them knows le arrangement nga fai. Le nga lainga nga le fa kang uinga le fongo fe kalai. Le vaenga olonga kiukele ila lo le article 5 because o le fongo mua nga sa kaunga invoke ai loa le kiukele fongo fe kalai ila lo 5 lo constitution. Fa ke alva nga jatu va nga lo ling paki. Avai vola le move kula e par kaimingi. So we can la voile kala nimre le fai o le theory. We can have a theory. Nga wa umma lo nga fa ka ule manga onga kula epa. Onga o se mea fo isa manga o inga ia ilonga vai kaimi ile fai o free visa masenga. Le lola was au kula epa was sing along, maintain the constitution. Ai lo manga o. Alo se fia me Inga ua umanga saingi le mea sa ia la safa inga malanko inga leo Xi Jinping. Tu sa lewa accomplish le mea na ia manao ai. Nga umanga saingi wai le me saingi ko ka peka ia. Le ua official. Ia we vai saingi e kalangonga ia e cheers mai ia. Cheers mai ia antima mala ka male leo si sainga le. Okay lenga kia lisa ngoya ya le ata. Okay lenga kia le pressure nga nga le Commonwealth Bank. Kel le sainga wa fai mai kia. Fia mawangi la kufangua isa mo pe a poleale le sistema sa mo. And o sainga le fai pisingi. So ngo fai no you can't. Ele ma fai ave mai we have friends o lawa yela ko ngoma kai. Ovaku is it a honorary or lawa mai oisi lai honorary. Ovaku that honorary is just a plastic on your face. Ele kuso lai ka ma fai sainga penetrate le sistema sa mo ya excessive fangu. O ya kia ola uya maso salonga o se mea konguanga le manga o sainga yaku and they will come with suitcase of cash. O nai te silafia le ano anu le wak silafia le ango fangua a koa ngi usila. O umia sainga. Yeah. Ano atua o len tulanga o fale fata o sainga lo. Ia le fa felanga le mafainga o sainga fainga me isamo. Ele mafainga o mangi sainga mau me inge au sainga mama isamo mo tulo bena lona lua. Silian faitau milion na la fainga o sainga le la ko ekipo ki Trump i sainga. Au sainga nga. O sainga lai o makupe Amerika. Uma tulanga o pising isi. Na lau eu falo mai la il free visa le. Eu que lo sa mo le la fa ko ai ke lo ngi ka kala awat. E tu fa to fo ile wingo la ufam tra. On officially le fi fa tu le sauni. Fingar vele to. Ole ale ma fu anga nga fu mai ai nga ka ko fia la vai o isainga. Ai UFP wa fa tu na ia tatu so tanga nei ma America. Ya mangi usila fo i ma au se kalia. Wa me o mari ile tapipi sainga. Now, why? E yengi me o mumusua i Amerika e vaku ya Samoa e ifo ini me o whaafenga taini usila ma Australia ai o lae seki ma yei sainga mo Samoa. A o yengi me le lei kauke se i kako kilo i ya sainga. O lea se whiringano i le vai. Avai le history o relationship a sainga ma Samoa boleva. O sainga nga and e kauwinga ko vai. E separate ese ia sainga Samoa. Ila ko
la ko pikanga sainga o Samoa. O ngolo ko lua piko sainga. Ole o ila koulanga, they are not Chinese as pe yukanga kaya ngofo sainga. Aole official relationship pa Samoa masainga nga establish ile kasiva fikuongo. In terms of diplomatic relationship. Okay, blaming for New Zealand. Okay, blaming for Australia ma Amerika. Pa ole mea nga kau mawhai ei ia kunguung ei Australia, New Zealand, Amerika e whai. Inga wai independent Samoa, it means e kakawanga e run nai oilua kungu vai awala improve ai. O lea lai whai ia kunguunga nu kamingei, i kulanga i o foreign aid. Kupea e waku e fisosoangi ia onga, whare mai, pa ole whaafika audi. I le viu ia a Samoa, o le lava. Waka kaunga increase i lunga. So, it comes down la i le akinga, whawhenga e akinga enga le kungu. O soloa Samoa, through international relations, i ko kongo le UN. O i la le whaiko inga dio ia, e vote i lo wakungu uni mele mo kam whai propose. E open le 4 milionga ia o kou. Wow. O i le UN le whaiko inga dio le backdoor deals. Le va pe ai, because o le sia kungu ule ke le nga le sensitive ia senga o Taiwan. Le kauma whai o isia kungu acknowledge Taiwan as a independent country. Sa wa senga puluki ia kama ia kua whai a whai le vote le UN ia e vote ia senga e one policy, le one policy ia senga. O ingala le ke le ngatai ia senga kungu o Pasifika include am Samoa. It did. And that's my concern. O ai ka lafu e ka kalango ai, some people says, o lai mawhainga service ai ka lafu. Yes, o lai mawhainga service pe awa ai I foreign aid le a bako isia kungo. Matai whakasi le lalo pa keki. But, whawewhea le lumanga ai. The future generations will come up. And o le a kongo le mele guarantee ai ka lafungi. Someone who working in the commercial part of the bank, a guarantee I assets. You know, guarantee land, because early divisions of the bank here at institutional transactions. Ya whamakalangi ko kelangi kaka ele malamalamai. But o I kongwa le mawhai inga o mai governments borrow mai le bank. O deals la yei o le makua I strict o kangaka access informations. Ya ke aula, ila uia vai le vai a sainga Momua, Samoa is in the middle of the Pacific. China wants to have, the influence in the Pacifica. Onga whainga whai a sainga le akungu Asia malau Indian Ocean and Asian. O lai o ave kupe whau I polo keki, ainga anga whale kongi ngā polo keki. We own the project. Pe on mele I Sri Lanka, le Malawa le Sri Lanka. I prefer a country where we open to trade. Yeah. But we have to agree on, mutual agreements. In terms of le almea le moke e bakua le almea ngako ke o mainga lifiko tariffs, lifiko duty, inga I whaingo fianga alaku le oloe ari fafo. Hawa ingi kako trade o me mai Samoa, o whele kungu ule ke le nga land ai, New Zealand. Hawa pe o le alu le kalo I kukuila, nga uma kukuila New Zealand, Australia. Ale har kako o loa I alu senga. I don't know po ingi o loa alu senga unless o lai o ngi funga senga. Sila nei le plan, le master plan a papa. Yeah. Por kai city. Ali atu. Sila ngai langa master plan. Ma le swing o le iku awala. And what's that? Le na tonua. Wale tau ayo tatu. E wha se mai fua o ngongi usila. Yeah. Walang ole melna nalu na taimi fa mai lang wakele ka vale vaku ni usila. Matulanga fa pena. Ai mana tota vale ni usila. It's all Japanese and Chinese ka. Mai Asia. Ai pe ole nga fa pili ele na mu fo ile le tulanga o fa to fa la inga le na. Alela o tatu va va yetu. Ole part uma leo le master plan na kula epanga ia malona talitonunga e leru ese mar coffee parmia kot far la so Ora mo kwa suinga ke le apa ngale lu singa ia I kula epanga
ma pa mi fa ka sang yo kingi ka we ke lo songa nga sa uni ile vote le il malo fa kas wa ku kusa la le vote as kama samo ma le vote america so e ka wo ke la ya vote si fa kongo le fa fa ko fa abstain ya sa mo si me sa fa nga wa nga e pe for nga mai ka ke mak fa ka wa me a ka wo ke le me ke le yo ka wa even one vote mo kwa milionga long ka Aye mo musu tatou ayo le mele o inga ka ko kai ku lofo. Aye e o fie fai back to dio ai le o fai ni front to dio. Fatoi it's a normal process yan menga fakalngoi ko. Onga ele manga ovanga le lo mai le se ku ulau like onga e ka kauanga fai fakalngonga nga. A pe ole meet mal kai yo Singapore meet mal representative mai Malaysia you know LA pe like break le fongo but ole me ka kaunga fai e ka kaunga open I ka ngaka Samoa when you return home or before you left to such meeting e ka kaunga fofola le agenda pole ale mele la le propose inga ia lo ai la ka ngaka Samoa okay ava pela me ngala ale fai o pui ai la uia ai ka kau o pui ma safeguard ai me ko kingo falangu Our Melia were found positions as a prime minister, found position as a minister. Wa hash umma le public. That is where accountability and transparency comes in. And it's solo mua maya ya ilako. Le kalangoa terms here lo. Accountability mal transparency. Fie kele ia to ina male ma lo mtuel tebile de tele do vanga ya. Ola tato atu la sai foi tato atu fai sira malo longa fa te tato wa company lang no su ali atu malo longa on le fam nuia la sofa nau misa pa fa pe already ya ele so soi for sunga ile tama fa ngata le medi mai lava no por kalam ya ole wo mai ale tato por kalam sunga fia nga Joseph Murianga ya already roa misa vai ko vai ko ka mala tarisia na fa na mai le fa lo mai male wa ole akale ke minga la e fatu le mai pe vai por ku mai e kam pese fa pe tak haulet foi fa pe Mark Anthony le nga fo ma chene fa Lopez sa ora uma fo tak haulet or ka bigi sak pai kia nga Mark Anthony le la soifu o la tamau fianga nga Joseph Murianga ya le wa ole kalala kai mila fa poiponga le ata saolia ana nafi Famurianga mo tuanga de peleina e mai lai sionga to fine famurianga mo le soifu tuanga de peleina mo no lo soifu mo le tuanga de peleina fianga nga Joseph Murianga fa tai ta paule langi no na lo fa no nga lei o mafai oe le tuanga ne na uli mai lo fa se fulu to sanga ne yo lo soifu ya alo fangia le tua ia mo pe lo soifu ma lo loina ma lo wola fia a wale tausia no ainga no e mai selana e kale sia famurianga le tua ilo was soifua tuangane famurianga malofaanga mayo ainga uma au gilani au setalia fa pea masamo pau ware or kangaka le ko kongi mai langa fa langa asfanga alisia vaanga langa fia mai mo free ole au free visa nga maluia firme fa yesfanga selau lima sfuru ya wale e vatu wailo waso fanau ya I lungo le tatou por kalame o mai mo le fai tofia se la wafi o se la fia avelo wa sofa nga wi tulo isi vai nga ele a ko se luas fu wafi ka kai mai mo se sil mai aya mai lungo le tauta ya wala tele luas se la tolu se la wafi vi wa se mai mo ma sila mai ai lo au le tele ya o le tele le na o le ritual le la to le tatou ya singe ya ka wa ka mingi o se la mas fu o le breakfast na listanga o le breakfast nga godfather ayo ya tatu marolova avoi mai fa wa tatu fa so e mata uputala noina
Salofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South. O lea la, sa o mere fe mai ai, la uli maale. Awa ewi inga fucking opel fin ngalo fie me. A le la wako poi malesi mea. Wa foi. Wa soli foi la mal fa mai. Le fa pe mai. Ole kan ole fai pule wa vedi sia fulse yai del fa ko kwanga. Ole ko kele. O fai pule o pan me si dia ko malafa. O ia nga kau pan me. La o nga kau lo fulfe. Yeah. Ale ala me la ko. Le wo asa le vai nga le. Ma o mangingo a fai ma. Ua kuri asa fia me. Yeah. Kuri asa fia me mala ko ngai. Tola. Le o matonga yo. E tapa se falo. Fa psiko, fa sna. Ma la mano. E matutaus. Wole to tal se ngai la fono ma fa mai. O malo sa mo fa o per. Se fa na malo. Na ole to subima. Ole tu la fono na. Ja. tulafono ma le faavai ua soli e fia me ia o le sa e sa malaiga ma e lauga ma faapopo ma makuʻikuʻi a kuai pei foi ma ua gisi lo ia o le kulafo a le ua fainolia o le ua amai e le koʻiga i luga e mafaina e toe ao teleina le vaega lea ua au mai e le toʻina o le ua faamamafa mai a le vaega o le faavae le pisa faamakaʻivi e le koʻoke le atau sauni Yeah, Tuleipa is the master of politics in Samoa. Pauale, yatea, pauale panga kule panga ya sola. Saka uso so kwa ikupua. Efi. Ya o fionga al kokoli. Kofilau. Pa okay lo wa fai en o laenga fai le kule pa langa ianga luenga fa le oppositions. O i wo uloi wo fa pe kula epa ele imake ia le vaenga le lang kupua o laenga ke kango e failanga luenga fa opposition le ala wo sa lo fa i se oko le la konga ko fa sa oko e se ya oko i ole a ko sa la kula epa ko fa mala malama ya fia me malanga vaenga ko ongo ai o ila opposition si le vaenga ni o le winga la ukala si la fia le kula epa le constitution o nga ia fo inga faia suinga ke kele lo ke minga pale mia i le constitution na Samoa inga ua maliul ko koli ai as a politicians e ke kama faia e move away mai le mole awala le anga o le malo le konga move le mole awala o le winga o le kala o le move mai le mole awala o le alun malo nunga kula fongo le la ka ko va ai le kula fongo le pe wa family onga e ka kala ngoi le ufano rile o admit me kule ma i kongu ale le amai e o le mengo fango ngoi o ko akele o kangaka e kala ngoi le pi ai ngalo le e onga o le pi le fai mai o ngaluenga kongu ale e fai le head of state a le na le e o le head of state ya o le pi le kere ngo fai o le pi le fai mai e fai le motion of no confidence ia o la foi la okay lo si la fia le e kula epa a fai le pi e costa lot ile aku onga olela ave faile fainga palo ka keli a ole e faingo fia ia ngar ko ongo ale ave ese onga lo kuli ese mala ko paki a le fia ko ongo le fai unga o i foila e kau ke va ai le vaenga ile fai kasi fa luar kula fongo fainga palo ka section kasi fa luar fa mole manea onga mangingo le lei mai foiale le fa ko ngunga if and as soon as the speaker has reason, vai lengal. Ola kala mo mai foi or kiu kere or fon fekala. Ai lenga musu e fakaungu. Ia ke au la le move kula e pale wo move gaming. Ko ya wa ola vanga le. And it's elenga kalenga. And it's not more on the politics, but ole lave ingole ku
Le wa me ila kiki e se a mai le political interest. Ai le vai, ka mua le lo fai mai wa sa o la audi. Wa sa o ale. Le ngol vai nga le kala ngoa mai vai ngol kula fonga. Ai le fai le speaker, le fa ka nguinga fia me, le mele fai mai kula fonga. Ma nga foi le ala inga yai lo ia la ngonga. A fa apea o le constitution le kala ngoi kula epa le nga kuli e fia le wa kuli e se fia me ma ka yo le fast. Le nga ile ka kau ka ngo fia mix me e lua ka yo le fast mal pandemia. O le ka yo le fast. Le asa pandemia. Inga ua meet le requirements le fai upokolu a kolulua. Famol mole a misa. Fai upokolu al constitution. Ongo lenga sa ngoa fai ngikule epa. Ngai sa wai. Ile kolulua pui lua. Cabinet shall be appointed as follows. The head of state shall appoint a prime minister to preside over cabinet. A member of parliament who commands wanga moainga the confidence of majority of members of parliament. Ele fa apela ole a au mai le oppositions ma ila ko via le fast. Ku fa kasi no. Ole pa ki o lawa moanga le majority o fai pulling o umale fainga paloka. E o foi la le kaimingi. Ole meanga la ia. Onga ole ko aiva le lenga pipi ia fia me mal ko onga luka kuli. Ele ka kuli le fast. The minute e fa pe mer ko aiva le, se sir ko aiva le ele e se la ko ele alu le fast. Wa out foi la ko man ma fal. Onga pe fa pe kuli le fast, pe fa pe mai ele o ko ye sanga pa ki. Those words will make the speaker believe o lo le sa pa ki. And it's a time ikangakangi ko aiva. Please don't play around with your words. Because e ongo a fia ilo kofi a fai pule. So ole formula le fai mai kula epa ua uma fo inka kalango le formula le fai mai kula fongo. Ya kula epa ia ilonga ia va ai fale oppositions. La fai longa one. Like it or not, ole o loke holdinga le malo into account. Ai le wa hold up le malo into account. Ai collapse mal ko ongo. E lo le mea maari e fo. O nga fine kaka ngore kusi fo le nga ave leo le malo. Maari e. Vai le poko, he's a master of politics. Yes. Le wa fai kule epa mea, a wa ingi isa fio leo le malo e fai mele, ai pressure lo fia me... Famavai. Famavai. La wa, all of a sudden wa kri le kule o fia me, all of a sudden wa kri le lufulu iwa laudi. Yeah. All of a sudden, we agreed a majority. Majority, len ka mo me video mo. Ele mga kule pa ko la kule malo e announce le declare le fenga fo le la kango kule pa. E mi milo mo me ngai fa me mga o ya. Mo fa me le ba ga fast. In a way, been of yet. O gara le to fer ni sau ni so finangalo. Ole upu fa mafa le wo vai and for the first time wo vai ku finally wa declare kula e pase me sa oila out. Le finally wo agree. I agree love vai maka upu because silinga ma ale. O ina ta mai ai. O le fo si fia me langa sa fai. I lunga ele fia fa lunga ke le fia karia inga le karikonga le avatu la auli. E to mo o afa anga o kuila epa lea e whakongua kua fia mea e se roa. Way out. Poro e se. O le winga, o le mena leu te nofo ma umo uvawa ai atu ile mele u kupu mai wako o korua kakai ka alo i mele wa yengi. Kuila epa fia me la audi. O le mele wa tupu. E whailonga kangaka. E vai mawalalo fia me ya la audi malonga kongunga. Ka koalu i upse sau. E vai mawalalo. E whatanga ata fua. E vai mawalano lang o lang na fo ia maulea. O ia ka mai kele mtu lang pina. Ala le u ka uma ye kuila epa. Le la u sa ro kuila epa le u au le finanga. Le ele o si fa e sa ka kilo ko nga por kiki maka alo leanga. Ai leanga e so se mea vai ku la nga usia ai mama kuasa pasui ai le fa vai or ka ko u ma fai masuanga maulanga. E ka kaulanga ve esen mo por kiki parpala. Ai sau e alofa i lea kungu ma admit se mea sefe lea kungu lea lau ke kilo i melea le usau sa akula epa a mai fau kuanga malu wakau ngai wha mawai fia mei wakau lea mera kau wha ele i fua lea wa malu o malu
To be honest, la mela o kangaka ngai, e rengi porkiki fau ko ngafi ele fa pe fa ko porkiki ngafi me. Yeah. Ah. Yeah. Se ole me ia ye shino pera. E ia te fo ia ka ua yo vai ngale. E ka wo fu sa ili le finga ngalo le ma malu le malu. Sika mai kuno sika mai ia pe o ke ka sika mai kingi. Ma kule e ta wo fu ta sa ili le na mea. E ka puresa fu le speaker. Kulo Fai mea kaung fai. fai le mea. A kuri lo o uma speaker. Bore so fa singo manga. Fa porkiki. Fai le election. Lan mea ngai fa mai e kula fongo. Ka ko alu fai le mo uala i malo le nga ola unga le. Ole rule of law. Yeah. Ko simple dia. O vai ngane ai onga e vai mo lano le kilo kala la auri. Pe vela ele ko ka ngo aku la e pa fai mai. E sa ole mea la fai mai la auli. Ma ali. Yo la na tama botunga a faila fa longo ko video le ale sa ulim le to. To uphold the rule of law, it starts with the Constitution. Especially ya ila ko lo fai kula fong. Ele va pe ke me uphold le kula fong o sesi ya kula fong. Pa e ke lo amakanga mai le supreme law le ko. Because e ke le upholding a law as, you know, ila ko ia o fai pule, miska, pandemia, oppositions, whoever. E lau ke le upholding a lot of constitutions. Longa winga la ka o mai I, o nga ki fa olo kau le kong. Yeah. E ke le o respecting a foi le wish le kong. The constitution is for the people. So ya ke au lai, e sa o ia, e kula epa. And I knew from the beginning, kula epa will say the right thing at the right time. O nga lai ka alonga ia langa polkiki. Yeah. Pa, o longa winga lo va ya ku ia le fai pule fo si mako ku malo ia ngalua le fia. O mema sei le mea ko pe o ngira ko o fai le general elections. Onga ole a cost le ko. Or ke le yo le cost. Fa ka ape ia ku malo fia. Ai la prepare le lola o le kau le ko ngu. Ku so le o ka ngu ko in men ko pu lo felo kasi. Le 5%. Yeah. Or ka ko ule. Mo kai ka ia di mapasi. Pe Afrika ia Hillary South na au mai. So di sa wa. Wa na fa me 5% ole ongo. Ole ongo. Instead of Ongo la le. So de or ka ko ule kai ka ia di pasenge. O se fur pasengi. Se full pasenge. Se full pasenge. Ia le fa me se full pasenge ko ongo. Ole ongo. Ia Afrika la elo kai ka se full pasenge ala fa longo le se full pasenge. Ya so kama. Orka ko sia ka ko wa mio di mo kai ka ia se fur pasengi. Emperan ka ko agree fo le le kai mo le ka ko yo inga se me au fai kule. Se melele. Se melele. Ali ko o se me ka minge wa ka wa inga. Wa leva ya sawa mai pulotu o pulotu le FC le longa so ya pensi o le mele ke vai o lua au fie me vai kunga o vai ya ku nga mala pala me kia ilo fie me o so au ya lau ese lo de lei o manaya le fisili le o le langona o lo fa nono o le na ua whainga mai a lau ni lua whiro kasi. Le langa vakur wha moe moe ngai a whia me. Wha ngā ha ele o le, o lo ngā ka mai le me lea. A le fuo vai a kua ukia mai mai a. Le whila la koe foi mai a kia ule ngā ukia momo. Ia la ka koa ukia ia le whapea. O feo ese vale whainga fai mo kamo e mai a e fa maru lua tulangi ele o vanoa ia le tai sili ai o fono toile ai o fono toile wa e fa mole le o tai sili o fono toile mo we lungo le na fa mo sorry Ese would find the oro. Whaka kalafo. Ai waka kaunga isi solution sila kung. Yeah. And I think ngau wha longo e kula e pau whaili sianga whamakalanga. O lai au kilo ako kung ifafo. And o ifo ila akau make e kung ifafo. Po i ese political stability ya sa mo.
pe a fa pe ko inga ka I ele ka mingi e soli le kula fongo ma fa vai o le la ko ngu so ele a ngalang ka pisai o ko inga me e fa pe lo ka kala mai ka e pam ka o le ko ke soli kula fongo la ku o la lu ila le la va ku ngor por kala me o la lu ile e tau te lo ai ana me ke sui Vai la uru. o la lu ile la va ku ngor por kala me o afi foi de ko ka wa fier fongo Solo fu lima. o le mea mua kau fa ku ku le pa I longo finga ngalo o re kangaka le sa fa I kofi pan mia e soli fa vai soli kula fongo la ufionga le ka yo moka por speaker fongo fi kalai e ka kau fa se fu ni melea ai le fa wa winga ka uru manga fongo pe ma senya o lu inga le wa o I ka ke lo ai e mo yang me nga so ma yang ngafi Se me kau. Ma kau leo ka ku kilo yao singa le ku nge fa fi kau le. O yao singa. Ku le pa fo kalai au malo. Le yang I sin finga le wa se fi me la ko ale fo la se sur ko le la ku me ku le pelon ku langa mo I lava. Wo mo ku langa fo ye fa ka mo kiki mo ku langa ale wo ku me ku ya ku le pelon ku langa fa kai. E nga ka inga fa sao la malo fa ele langa la ko fali mele a wa ka longa fa la la ko ya la wo vionga le vong of the liar mauta 5 day wa mantu fau le tato wa talian longa le nei taiao wa fa manu sina foi le lofa le tua e tu sala metalia ai o to tau manga le fono au fa tu la fono ai manatu ai le se loa lo sa fo lau I to lo longa ma le lo longa le tala fa te tau au tu o le tope loa fe lo fa loa fe lo lima e ai le manatu e fa pea ona tu langa o le tu la fono fa inga palota ma tu la fono tu maur mota ai mai se le soli ai o le fa vai o lo sa pela mai le vai nga tolu la foi dit pui lua ave sen pi merci awar tiro fu ile pi merci ai fa mamma por ser sila la fionga ile o le mele au te fa be tuai ele talia ina le vaenga fa faile dei le HRPP se sa fai mai o se tangata le no for balmia ele fa vaia e mana nga to mur fa lo fionga le fo vitalai ma fai lo fo ma te tula ya tu e fa tu le lafo ele lango ina ele HRPP e soli fa vai le tamai tai balmia ma ko ngoya ya wuri ya e se falo ina lafo Palo ina mai falata tolu. Fa pe foi fasal langa lima. Ai mai se tu malo sa fata. Ui, la foi falo mai olo. Ola woli nge kule pelo ke malam o bala foku la bai. La foi falo mai olo ma. Sa vai elalo. Sa vai elalo e querer falo inga o enga na ver ko os failan. Lai fere nga fa maongi. Ala lailalo e peke ku ilunga ele kaudia wo kuli o sa failalo. Ya. Faile la fora o mga ufa ko inga. Ya, lo mo faila. La wo vionga il fonga vitalai. O he la valea e mafu ai mele. Yo. Kadi me oruva fonga vitalai. Faisinga o fa kuanga ya feme wala ngale o makaule lo fola me uma fa ya feme o le mele ku punge ka no fa pemba o le aka le masangi sa fa inu e ai lo tali tono nga na tau fefe lo ile a dokeriso le nga lofa a mataloa na tau ulu te tasi meia o le tūlanga nai tauna iai le aso o le taurumanga o le fono. Le asa ngai. E tau ona o le upumoni ma le uputau tinulanga o lea e mori mau ka ngaka I ala tau faa forfolanga ma tūlanga o le. Mai le kau fongi pasi yang kula fongo ale fa perka ko fonga malo. Ma kau le ngau ia
o le ngau le fast te pasia fa kope kula fonga ngai ko le fa ngai o le foi ngau fia me au mele pe fo ringa mele la o kope mele inga e pasia ma fa mawinga le so kula fonga le me akon ye ka ola ia o le la o me mo ka fa le fonga le foi mengi either the speaker sa ngoa dissolve le mele fai o kula epa kulunga fai la fole inga ia fai ngi pasi inga kula fonga ia mo ko fa fo pa mengi me ka ngai ai whaafitai ia, o lau whaafikai ngā lea sauni, whaapitoan ma whaafitai mali ataua, I lau sunga le li loia. Leanga ua tele lau tamali anga whaaleanga mai e kangakangei. Tati e fake pages tau tele te kau kele pole iai. O le mongi le seo ke whai akua ma kau kia re whai kala a whaalumaluma ma tūlanga whapena. E o ila wadi i foi runga I pokalamea. O le foi lana maua mindset mai tangata kiripi o tasio pokalamea a sia uole ngauso mai a ngafio le whali tau te iai. Ma tua isa mala mai lava. Le whasa o ngore mea le whamai. E se ilonga e sa ofia me. Se ilonga e whaukua e move le motion me whapena. E nā role o le whaole pale mea. Kosa o le fia kilo le pi. Le fia kilo le ei. Ai fia pi. Ia wala ngore pi e maingi. Pe ayo e pi. Anan o e whaatata la fonga. E tā ua, le ave sa o information I kangaka. Sao. E le tā ulia lau mana o fo ile le pei oe o au mea e moi. Fai le lau sa ili ilinga. O le ale winga o le matu whamtalanga. Ale ua confirm mai e kara kuila epa. O le makua o porokiki. Mai ka mai au ko umanga. Ia le na. Le winga na le fatu e lau tale sao. E se mari, ngō bari kiripia ngafia limongi. E kukusa lea kiripe limongi ma mei e fai uma le sao ngai kule epa ma kwa e se mamau kwa mamau e singile le mele wa mai kule epa man mele pasa sore la uri I think ia uia e le mai mauso kai mio ke whaalongo ingi mea pe po wakala la mea kia as I said before I think o lungo le pokala mei a wha pe ise se le fie so malama complain sa oile a kua leanga leo se poko ma kwa inga leo se poko se singa mai kia o le o le mea lo wharoia mai le tua. Yes. Pa, ia kia uku so le, o le mewha inga ngoka whi ngau ia. O le iko kongo o le kula whongo whaavai o le kungu, o le kongo constitution. A wha pēla o le kongo constitutions, we become so selective and prejudicial. I ka ngako le kungu, o ngā loka mwhai whaile mea leko ki manga oi. Ai le whaile mea mai le constitution. Leo la fsiritono talvanga lea. Ona e fai so o lava, e fai so o ia li mongi o le upu lea e o le ngia ila kungu whamai. O kako, mai o mea lai sa constitution ma mea uma ma tūlanga whapena. Alanga ese i alfa whao sa mo oro fisiri. E ise si whawai ese me whawai lea. Lea kiri walanga o le upu na lea vitangata whamai. E o mea ngai whai ngi usila auskalia ma kunga. Ar whawai o sa mo. E ese ia, o le lau ke fiu su e o le whawai le ngai a mea ia ma ue whaikau. O ke leo maua ingi mea ka ue ese ia fu ile le ngā black and white tan mele sa pela mai. Ele isi se whaavai o le kungu unless o la isi whaavai o la ele o mai numa. Au me wingi o constitution se leo se mea ngā se kangasis. It's a public information zonga o le kula fongo. E o fu ila I kula fongo, so kula fongo it's a public information. E iai le concept I mengi o kula fongo. Ia ila ko ele o se excuse le ignorance I kula fongo. Bewa pe sorry o kele iloa a maila sa vangoa ngala ngalo kele iloa no as a citizens you have a duty e ke malama kula fongo nga ia au inga e solia kula fongo au aku foi la leo arrest o e ma fa sala o e le ma fainga e fai I leo yo kele iloa is kula fongo va penga na ignorance of the law is not an excuse politicians they can express their view whatever but ia ke au I hope o lai whaile lako, o kala lelo ke whaia, ia whaalia kuai, ia I lako e whitwhiria lako. This is, I have done my due diligence, as a politician. A waral ka mawhai e kongia so se mea kusapo lapis. Nga ole ngia ila ia leo, o I kumalo ka me whaia ia paloka. O la uia challenge ila kongo. A wha pēa lau ke wā ai aku, lau ke lo malama ngi mea o lai whai mai ingi whai pule, whesili.
Awa fo ilangi ia vea fa pe o le whamakalanga la e whai mai. E whai o fair evidence. A mai se kopi o kula whongole ke whai mai we have to hold them into account. Inga ia o aku lesi pāloka. Ai koe alu aku whapea mai anga ke loa ua le amala no. Ua e pepelo. Ua e ole ngia mako. Ma ngai o le suma lio upu ale ingi evidence. O le loloma whainga pāloka loa whelu o ongo pea whapea le se e resolve ale issue le I sa moa naturally a pesi lunga kula whonga. O I fo ila le la whai le assessment a kanga pāloka e sa moa. O ai kongwanan ki ngā e kokalinga I le la pisi. A o ai fo ila lenga whamaka alanga ia I ka kouma ka mawhai ka whiowhire kong e pesi lunga le rule of law. And as I said before, upholding the rule of law start with the Constitution. You don't start anywhere. If there is anywhere you can start, maka mai kuspa ia. Nga so ai lola ia le Constitution o le kong. Le ngai le nga ngau so sisi mea le ka ki Constitution. Ma lo fa ia sauni le tau se vainga. Le sa o kai mo ngai o kai mo se akalo ngo ngai fai pule Constitution ma fa vai. E kau ke kari kongo ko apo a le o ko kalenga ngai ngo mo ka ko kopi foi pa le singa me o pe o ka mafanga foi le mo ia o se loia. But o fai ngo fie nga ba ngasi me foi le ia ba nga fingo ele I se pe ma ungi loi. Le alo le ma. Le alo ma me le alo nga fia. A ma fu mai la. Onga o le wa o inga ka ko le I kula fongo. Ma fai ngo fie foi ba ngasi me foi le kau I kau ngi fu mai Constitution. Ia ga vele fam singo. Yeah. Wala ngal me fa mai. Ya le se me ko ke le pura ka malang fa li lunga a le o ko le ai e mangingo le Constitution fa ngo firma mai wa nga se me ngi fu o me langa le nga nga le no winga sauni ai tele sau no fala o tele o lala e sa ola le kali le fongo fe kalai le nga ko e kali ia kuila e pai lang kusi foi lele ya nga le lua va e nga lai ko kongur kai mi ngai wai le ia ngi vai ngai ko ruwa langa le ka o vakua e mo ia fo ia sa wai ma me o si o sa ngar ko inga e ko lu vai nga o le vai nga o la tou le HRPP o le vai nga le majority ia la audi ma le vai nga fia me pa legally nga le lua lava nga le HRPP ma le fast ele aise e kakaunga le ka ko avele upule o yese vai nga fia me le nga o lai sori fa vai I lalo me o paki ele fa ele stalaina e sa le ia mai mangiki o ka kingo pe ko ma fai se me o lai ke lo so kula fo lai ki le fa pe o lai ise vai nga fia me o le vesidi nga le skala vai nga I pe nga mga mier kula fo ngo fa nga paloka ma o kula fo ngo kongwa le fe kalongo I ma le Constitution kula fo ngo le fa nga paloka lo absoluiva pe o inga kalongo inga seat o parlemengi ele au mai ngisi ya makula fongo le au mai ngi fainga harmony agreement or whatever ele ka kaulanga ka mafaika nga ka insert le narrative ele nga ka in unlawful unconstitutional and ele fia fo ila le ku le nga ole o ka ko ku mu fa lo va pe yo le fionga sa fa piko ma nga ila fo ka mari yes pa a makula ngi ka nga ka o finga le di you know o mai ko kai mi ole a ka ko ma fa mai ku wa pe I wish ma fa me sa ole pe on sa ngosi ka ya ki au okay ko unga foi le blameless speaker ki lia ia o anga kiuke a mai lalo le o fa vai ma le o mai lalo kula fongo fenga pa loka pe nga ka o ke mo le article 5 le o fa vai po o fea fiki ai ila ko yo le ngi paki yes they can disagree and that's why we have justice that's why we have court le fai mai le section kasifa ko lu fa mo le a misa ko ai no o le electoral act le fai mai nga uma fai le speaker a wole admit a fa pelo admit ila lo kasifa lua good fai le afangi le palo kala kiki ai afa pea e yaise se fikenga inga ave le Supreme Court ave sa ole Supreme Court ol me vinga le manga o mier fa vai so o se ku langa lava e fikenga ai kanga kamangi malako vai kula fong it's not up to us as individual e kauma fai fa winga kula fong but
e ka kaunga respect le kula fongo ile avenga le kula fongo ave ile afangi le Supreme Court kusala ngai sa wai the speaker or deputy speaker, as the case may be, shall declare the vacation of member seat if a member admit the charge. Yep. Afa pe lola ele ngakele admitting al kasifadwo. Alu lola ave o le Supreme Court. Au mai lo fa inga Supreme Court I lalo le pi. O ingala interfere mai lo Supreme Court pe fa pe o ke fa yako. La o fionga le speaker o ke le admitting o le ai sa paki. O lo ke paki pe fast. Le sa ka kalongo ku singa ave e fa walo ya la uli. O le kusi konguanga sa ka kaunga ave fa walo ile speaker. Le ngo le speaker le decision maker al parliamengi. O le ave senga por kulinga senga o le fionga ya fa walo mai la ko lima include fo fiame. Ma kuli ese mai paki au affecta I le la ko ngofuanga por ngofo ko al parliamengi. O me nga le speaker fa awa afia fo ila mafia me as a prime minister. Onga ia sa kai le fast. O le paki le commanding le majority o le parliamengi. E mo I felava sa isolo. Pa e si lo wale alu le laka fai kau vai lainga ma fai kau vai ngal kula fongo e o mai fonga. It makes sense. Mai okay lo fo le mele lenga lainga ko inga lenga fai or fa vai. Vai nga ngi ko fa vai. Inga so se ava pe ingi awala ele ele mangingo il fa vai ave le Supreme Court. Se ia vai nunga le vai nga fa fiku le avangi. O le constitution fa mole misa. A mai lunga vanga fa fitu sauni. E il fasidi le au mai. Mai vele se overcourt fasidi anai nisio. Wow ke fai kawa ia fasidi ka wa ma ngo avaku ai fasidi ele o le fa pe mai o fa mani nonga stasio por kalame ananafi. Fa pe mai. O lai sa ofia me ele o soli fa vai. Leanga ele o mention ele fa vai le kudi. Ele le ofisi toi ya na e a fefo isa o le fa mangi ngo le mea ai pe fa fela na weekend le ngofo me pena fa bon sa o le ma ele fasili. E sa o le kon fa vai le kudi. Pa o le fasili la o inkulia fia me. Nga kuli ele fast. Ele o se fast ale parliamengi, ele o se parliamengi ale fast. Kusa se awala fa ngofie. Ava pe lo kuli e malonga luenga. E yela wa ya ke alo e avile ko. E unlawful kulinga wa. That's how it is. If esili la le constitutions ale paki le awala wala ngala kulia. And the party has a superior authority lalo la ko kula fongo ya inga ngai. Because akele yalu paki wa e agree umai meya. Include ai la determinations o as a member ava pele kongia o fees la yai o conditions. Yeah, o conditions umanga. Ava pela ele o yai le kuli. E vaenga yo constitutions makula fongo fa paki. O le fesili la. Pesa wala ngaka wale ma fo fa uma solia vaenga fa paki. E ko fa wa ya. Ora fa wa ko. And that's the last resort. Terminate ya. Which means ele paki le right. E fa ya ko e kele ko sa wi. O ila sa we kongu le criminal. Le vaenga o le crime. Ava pengila lo ka kulia o le ka paki le o ka kulia ya le ya tau mos fa ka inga. Ai fa ya ko ya ka wale ai wa le ko ave o ma member ka paki o le majority o le paki lo wa mai lok fa unga le ke alwese. Ai o se si aso ka va eu sa le ya ka we will serve le ya ka wa with a trespass notice. Yeah. And that trespass notice become a crime. Because now, lo e trespass, lo e solier me fa sa yo. So ele ya kusa la ma kwa mangi ngoma mlama o le me fu la le ya o le me ngai te ke fia me malanga vai anga le court. Le vai mai ele fa fiku. Ele o se problem le ngal parliamengi. Ele se problem ngal parliamengi. Fa ka mo pele. O le kuli is part of you resign because eluame e ke ava pe ke le ko fi o paki ke resign. O le ale se wala ke le fi. Kuli. So mulher walk. Yep. Which is that's a natural stuff. Having options ya la vauling ave fi me ya la auli.
I lona kofi mingiska. Ia. Lenga aver koru. Ia umorola ia lea. Come down nga ole lua. Fa ma vai. Por kuri lo. Yeah. Ia va. And I think on mele il vai is kanga ka like on mafai insert unnecessary stuff in constitutions. But ya ke o ikula fongo, especially le constitutions, to change the word e mga mia le deliberate al palemengi. And that's a huge process. So these are conventional stuff I menge yo afa pelo yese upu kong yo. Sa kala lisko inga fangal common sense. Le kilia le fafiku. Decisions on questions as to member. Officially mala. All questions that may arise as to the right of any person to be or to remain a member of parliament shall be referred to and determined by the Supreme Court. O karamangi ngoa. Ia pe kuli e pauala le saving grace o vaenga lenga kuli. O le process of natural justice. O le process lea ke lea ngakifai ke lo e ofo i leo leo ingi. O le process of natural justice nga kou folo le meanga fa me ia i kou kula fongo. Le ngai le pule aku fama singonga ma le pale mengi. Ila kula fongo. Ila kou kula fongo, it's a private entity, it's a private organizations. Afa pengi ila ile e mawhai nga ka ule fast o le paki le fast. Ai lo yese la kou sui kong le pale mengi. Ala kalango wala kou i fafo. O lai fai ala kou mea fai la kou fongo. They still a political party. Not having a member of parliament il paki doesn't mean they are not a political party. That's their choice. That's their free will and choice in our constitutions. E queda ngofa fakasi fight, you know, it's your political freedom. Ava pengi la e ke ua faingi fai unga ale paki ai lo yesela kanga kai kongu e kau ke ai ai. E le ma fainga ai ai. O le fako aka ko kau ma fai insert different things in the constitutions. Onga olai ya olai kama fai serve le personal interest a kangaka. It's not about a personal interest. A constitutional crisis o kai mi konguangi e kau ke va ai vai ngal constitutions. Abe fa mala manga mala mengo fa ungo le Supreme Court. O tiu te foi la le speaker ma le fa nga ino lo na malo sianga. Le tu le pe fa i tau tito e aku le tolo le constitutions ma le tu la fono finga palut. Ele o fa pe mai a mea e ke su e se mafuanga po securi po fa ma vai. O fa tolo upule no vai toyo le vacant. Yeah. Ai mafuanga vacant. O ngor ku o le marusi anga mai fa paki. Yeah. E sa altana. Yeah. Ele o vacant o nga ua e solia ku la fonku ma ur moka pe yo vanga fo ele fongo me fa penga. A o le mea lai se pela mai la ta vai so o tu I lau fa mara mai nga ma vi foi lunga ma fai kau so ku ye. Ele ia ma se fa pe ko e ka ofisili e fu tu lo le official fonga fe kalai ma fa pe. Ka wai langa o lo ke o vai ko sa o kudi. Yeah. O ke lo vai foi o sa o resign. Yeah. E pe o le foi nga resign ai o ke de kudi. Ele o ye no na mta fa yo I fa pe na na te ia ina I fu me fa lo to I fa le constitution pa ki, right? Yes. Pa wal me le fa ia. Po o meet le kulanga la sa pela mai longa kiuke fa ar fong fe kalai e ala I lalo kula fongo fenga baroka. Failang fa yunga. Kilia yor kasi falu. If and as soon as the speaker has reason to believe, mau alalo ile threshold. Kusa wa masalo salo. Pe ia ole spaki er kanga kale. Yes, So you fisili ya kwa ya o po yesa paki. Ia ole ilo paki. Ai leo ke fa alongo kala ia mai kwa. Nga piki ya lunga ke fongi vidi sa al paki le kai kai paki le. O koe alwa kusa ungi mea ko paki. O yese resolutions al ko paki wa kuli sang. Ia nga kuli ale ka penga kus. Nga yai o se reason. Ua e kau masalo salo ua e karikongu ai. Ua empty le seat or kangaka lea. Invoke lo inga male malo si angole speaker le. So I think ole process ya ula uia va ai le kalango mai kasifadua. Ava bea ngai lor speaker ngei o laua vacant le seat alvaenga lea. Kami konguanga e draft tailanga kusi. Laua fionga mai e kakau fo inga whaamangingo. Ele avenga o le kusi I le koaongo ngei. Ele kakaunga address o se mingska. Ele kakaunga address o se palemia. Leanga o fai pule le kalangoa ai.
o fai pule o le maokafogo e Nice. kakauaga separate lelei laua fioga le fai pule o le ale le kumālo fai gapaloka o lea ua o mai le faamakalaga ia ke a'u a kusai man makagoaga mai ua kuli oe ma le paki i lalo le kasi falua a malosiaga o le kulafogo le lalo le kasi falua o le kulafogo fai gapaloka o ke maga o mia se confirmation mai ia oe nga o mai al confirmation ma fai le speaker ka o fier fongo ma pelo o lela a chachi o ia kanga kangi o ling ia aver fa alo ku malongi lenga ku malo ia fai lenga voting a mai ia la kongi ku sa penga fa pea ele fai se paloka e ia la ko o la ia ko political views o ke le manga o fili kanga kale so o kai mi kongu wala ngi aka ko ma fa oi o ka ngu o ile suspicious a le kanga ka fai paloka okay, trusting away. So it's one of the great constitutional lawyer in New Zealand, Jeffrey Palmer. And o nga champion inga le melo ngi le avangi il parliament in New Zealand. Le mele vote le party vote le MMP in New Zealand. O le view of Jeffrey Palmer. Ava peangi lima se lau kanga kai vote au. Ai lima se fulu le vote asiaka kula i malo asiaka. It's a political deficit e kanga kangi lima se lau e ka kaulanga vai o lea ia le interest kanga ka ile pa kilo ma le viulo ke representing e ka kaunga isi au wala represent le viu kanga kangi lima se lau o le mela nga o ke vai nga o le fai le speaker langa fai ungal kasi falua o le vai ma fo le speaker ele a fianga o kuma longi ko le parliament. Wow. That's so deep. E kau whaingo whiela nga ale speaker o ngā lewa ia kusi u whaake ia. E vaenga ri. So e leila se whainka e rein kau whain mea nga. O vaenga le challenge le kusi ngai kongo le. Le court. Le court. E le se mea whai. Whaina nga ia whai unga ngaola ia ko ongo le o challenge le court. Man tuan ta whaso e disia so inga ukako e osu e su e cases mua. Pea o palu na vaenga ngara vere melea. Ia, pasaru. Le na lave vere melea o le hia sei. Man kuang whaalongo ua le. Ia makaurion whaalongo ngawhai. Le mele tupu. I will get the confirmation foi le mai ele tara lea. Patelanga ngau kai luar kai mi ngā i sa mua. Pea sto ino tole fo fafisi sa fo fikalai. Ai nga iei le mafu anga ua na whaalongo ai. Ua le koe au wai le paki le itapipi. Kuso kala. O kala wa maua. That was good enough ngā bese male. Nga weekend ai o lako ngu no foa. O le threshold on mawalalo ia. O ke whakusanga le threshold lea. Mea ngawhenga lunga le kiu. Ha interview nga kakai o mai. O le mawalalo le threshold. Once you have a suspicious, well, I can be biased on my suspicious. Once you have a suspicious, amai kakanga interview ma fai, like go through the whole process. E wha penga whila se mea le fai mai e le kasi whaalua. Once, as soon as, if, and as soon as the speaker has reason to believe. So, o la konga whauar kula whonga. Awe runga. Ma er whai maawe runga mai moa mai tatou viewers. And ia ola uia fo I ko lalo I ia kako umai mai la ko fo I whai media podcast and whatever ole focus on Isamo. Please save the country. Yes. Awal kama whai sefe le personal interest nga ka po ila e Masookanga. Mangsookanga. Ole malo mo le kungu o ila ko ku mar kai mingi e se foi kan kala ku meluma ai ma fai en kan ka le lei o le ku meluma ai nga fa nga me se la ku por kai mingi e justify yangi me se lo ke fai Yeah. wala la fa peangi o nga fai vai nga la de lua fe lua nima o le ala me la ko le apala inga ya mako e o ku ko kongo la le lei o mai fongo wala nga va pe ka ko wo fa ka ko wivi lua me ka ko kai o resources ala ku Ma lo le fa so. Ua dalinga fia longo ma o se mata upu pe fa so pe. Yeah. La ngor kala le kusipa ia e tupu le fa tua ile tau longo. A faya uma le amakanga o ngai kausanga ma o le afor kausanga o ka ko maka upu ale. E te lo auto. E pengifiki e ka ko viewers. Yes. E pengifiki o le amatua le pe o kala kusipa ia langa o rua fa kula fongo o tuspa ia. O tala le ale tuspa ia. Fa mai.
ia fionga le tua fa mai ia keu ngei mea I papa ango o tau loto ia te ua fionga I lo loto ina ia wane ia usise ai ava I kala ka maro kavika fa mai ia keu ua fionga le tua I lo loto ina nei wane ia a kako kuulai I fa kula fongo a e mala maso o constitutions matula fono fainga paloka ke rola ukala e ke ala e ke refia palafu e ke refia corrupt ma foi sea lenga ua keu ka ngofu fale sa ku ya ngofu fale me ye lo lo fa popo lo malo fa maongi ya o ye lo va male ku ma me fai e fi wa komiki wa le fela o kai mo komiki komiki e fai pa e fi wa komiki e palafu o e malole o e ma me uma o mama a o ngofo wa fionga le kua ngofo mar kula fongo mar fa vai o lima kai kai ngai e Samoa la ali si me ke popole ai mas e tau tele a un kala e kau ke kule ia langa e sa o ila usau noanga saun o kele fo I mai si fa so si fa sa la wo wa ku ka do liu o fa si dia o ia ora e se mafu anga e se mafu anga e mafu ai ona liu fa sa la fa ngofia ia la le liu por kiki ia wala ngo pi o anga ia fa por kiki I po fe ame ia ai ia lo utari tonunga e ia mo me o values ta ua e kakaunga na tutua I lunga ia ma tulanga o la ma fuanga ia lo ia ia lo lesi e mo moanga ia mo moanga mo paseo ele mo lo me mga o I liu lo That's very dangerous. Ato e se ale tulanga wa ia fo Ele ase mele ngai le liu. Ala liu se mele le. ia Ava fo ila ia tausi ia. Was democratic. yes Sa run for sa contest for ile presidential elections ile lua felus full. Lenga kau va ma Biden o mai fonga Biden a fiala lo yengi. Ua key woman na Donald Trump, Republican. Ongo lai fo iwa inga ia. Wale alain ia longa ia fo iwa ai. Male paki Democratic. I have a very biased view. Maybe she will be the first female president in America. And that's how I look at it. mai ro au mai au fa ka lo o le open le ba mo ia display ai la fo me la nga ba ai le please o te mana o ia makua fa sanga mai loa Amerika pe ia te ula vaia le wa vatu alu me uma nei e fai e fia me le ame o tonu matulanga o to ai nei me uma fa mavai it's not the end of the world ama koma ia fa mavai e o lo pumongi la vale ia taua me uma e lo pe la tutua I lo tofanga to e marilia mai lo tofanga I sau fa uma lana nan pa inga ia ona to e fa wa waile le me sa ia amata mai o tuto tas wa fo yo tu fa fa nga ia le to me uma ko sa e to e uma ia sa e amata tuto tas e to e fa I fo ia tuto tas a wa mo ki ngoa la ku e ko fo e fa paroka ia idem fa yanga de fa per ko fa sa vala si ko er fa o si kele lava e ma fai longa finga nga longa ba ya kula pa mi mai laudi ale ngo fo ku la lole e ma kwa ki e ale urunga e yo menga ka wet fa ba vai On menga ko pulo ya kula pa. sama fai yeah And o inga vo ilo nga kala sa lu kong yo. It's politics and olai he's a real politician. Fika vo ila ngingi sila. Chris Hipkins oppositions. Sa pandemia. Ai ese mafo fa penga o le afionga sa fa piko. Ke wala ko ko sa fa ile ia la pandemia mai ia la uli. That's the pride in us. Take away the pride. O inga vo ila loa ia le kongo. Yes, you have a best interest of the country in you. Yeah. Pea fa pe ke sau fai ma e koe fa sanga koe ngai le whainga marola lai. o me ia fa mavai lo Yeah, I prefer lenga. yes Yeah, no yeah. honestly Tengo fiel fa mavai ma tofi pa le mia fa au whainga malo le fast o lai do sumariva
Fo ile si ko alima yo faila ko palo kala mo war malo si. La fo e mo yo lai tau wasa lo la tau wala i malo i me fa por kiki. Ese a oia. Yeah. O le upenga o pili e tau tau e whangota. Yeah. Tulo, wa iloa, wa anoa, wa lala oa le liu o lona waa, i tūlanga tau porkiki. E isi ngā ruenga ki kele ma kūlanga whapenga. Ai whaira ku e pa lafo le whongkanga le la sau. Inga ia pupungi ele mele o whai pēla ko whongkanga e le alo ia. E bawe ang whamawa i ngā pia i fia me. Walango le me te tau, e te tau fo i a tau fo i. E te tau fo i lava i le lua se furu iwa. E rea kakau fo inga songa i o inga uma mea ia a mai e fia me ma tūlanga i ni me whaia. Langa e whainga kāle wha mai o ngai kou kele lango inga. Ai a pasi rangi mea. Ngā kou ka ngofi. Amen, a tsevanga ngangi mea sao mea meo anawa. Le ka ke whea kuai, mea na la tau whorafora ina mai. Peo pālo ka kui whafo. O mea uma ia o le fo isi vaenga te tele na. Tu la fono o whanuma swafa. Ba e koe whafo i lava o mea la ngā ia. So that's fine. Leanga mo a ngava mea ngā e kau whakaungu pea. A mea la leo so whapega, o mea lea freevi samasainga ma ngā mea uwhapenga. E le taunto e i o ina nā mea. E sa o le koa iwa lea leanga atachi a fia me malanga o ngā kofinga whapeo minskama. E kauwinga la ko malamalama. It is so unconstitutional. O la wala ko so lia fwit whawai. O ngā kofinga la e lau ki sa whair kai mingi. Kusa wale o ko yeise malo si anga i le ia fia me, e avea inga i ampalmia. And that's the simple truth. E le o ko yeise malo si anga wharekula fongo i la Lord Constitution. E avea ia fia me, ma se pale mia o lea kungu. Either we like it or not, o lai whamakala mai le Constitution. Va engalenga kalango mai kula epa, kolu lua, pui a. Ai o lea lai whaia kuala e la ko ui o lea lang o fia me, kusa o lawa la ko aid and abetting, ele unconstitutional o mova fia me. E iei se sufa por kiki e whai kangakange i wa ko whaia le kelo decision ai le o whakura fongo. E ongo su, onga wala ko ignorant i kurafo. That's a $1 billion questions. Onga ele ikupu ai se kaimi mua o le malo Samoa when they became independent. But wa kupu isia kungu o le Commonwealth. Le pleskenge a Fenika le o Sumpa. Ngaru ese amar kofi. Wale koe kumai. Suro Afrika. Onga okupe umbalenga kango empeso o whaia nga whai mai okupe whaia polo ke kira kungu. Au mai fonga, it's private assets langa mea langa. Ngakala o follow le casing o waku ia le pleskenge le ex-presidents le o Afrika. Ilu markot. Mangkua foi la ia Panimarama? Yeah, Panimarama. Ia Panimarama. O whai unga nga whai Panimarama lenko e ave anga i reko. E whainka i o ngā whaingi, o ngā kako ma whai ignore. O ngā awha apea ua soli le Constitution, o le whesiri kele la. O i lako ngā soli le Constitutions, ua lako solia se kula whongo e ongo suu i lako. Ia, o le kali ngā e kali eile, ia le court. My Constitution is for everyone. Awha apea e pei al Constitution Amerika. E mawhai al kangaka ngu Samoa ngā le avesanga petition i le court. O le ua violate ai mai le Constitution, especially a kangaka i lunga i le level lea. And that will become a civil lawsuit. O le, e lau tilo atu le vaenga le tūla i mai. Fe pe a whiriwhiri ngai kui la epa ma fia me. Walawa ia lea. O ia malolo. Whao ngā toi taimi ma toi aso le soifuanga. Spend mana yalo mawhanau ma tūlanga whapena. Wa le waka ko i loa kingo i sauni malai ataua. O i la ua toa lua. Le ua matua wha amati la tila lava i mei ua tutupu mai. Le tau la mua o le mea porokiki leanga. Mongia. Mana tua iei awala le tua e te taamiro milo a aema wai oi. Lua whenua tasi. Mara kosonga renga koso mai. Ora kai mina nganga wha amakira ki la i runga kula epa. Mai mea o malava i le lua sifuru mon tupu tausanga
e ai me lelei ma mea nga kako whaape lelei. E le whaape tau te whatua e le anga le isa iai mea kekele mea makaukia mea. Ai o isi fo i o mea na tutupu i nā taimi sa tātou whaapea o nge mea makaukia ma lelei. A o loo ngā kia ai se whaale kong kele. Lea lana whaatula utara lua whelua tasi o le exposing o turepa. As much as o lai musu eru esi. Kele mea nga kakiai, kele whaila nga kiriki, kele passport nga kususungu, mea uma whapenga, ai nga ngana mai lava, e maua mai lava i tangata. Le fo i, o le atatu whaasoa i se taimi a po o taia o maka upor kako pokala mea uma. O le fo ia iai ia le wha maunga mai le ampasa o sainga. Na mako through ai. O le asa a mai le au su e a sainga. Top expert i tūlanga su engo maliu. I le kaimara ko wiki kako maliu e se furuma re ongo nga iai kausanga a koa o tate tia nei tino tangata i container fo i e pusa i sa mo tulo. O malenga a mai su enga nga maua le result hand over le attorney general ma komisinga. Ko e maua i male avangoa e su e male hit and run. Le hai ma se information o ngai mea wa mai e lunga. Le luinga la utala le atatu tape na mai mo le so tae o no le taimi a o mafuanga fa yaku la uia tala le nei taimi a o alu umangi kaimi a toa sauni ma pea ia li a toa malo no ta inga ina ia to a mai ai lunga le constitution ma me umai o le menga wo fo nge mo fa pea ka fio lai o le matua por kiki para pala ngi ka le la o mau le taimi le nei le fo mau wo ko e ukia nga mangu ilanga la au nga fa kulo ia fia me whapea a kuri la audi. Ngā lolo whaile o ka ngaka ia kia. Wata tau i mea se sao. Whapea a turi. E oilo nei tū mā lole i ka ngaka ia meri rungo le tātou porokalam. Whapea a tupu le mea lea. E ngake testing hai i. E favoritism ka ngaka. E muri ka waso ka ngaka. Wa no moa. Wa re koe whaiara ngā mea ngā muri ka waso i ka kai HRPP. Wa whaapupula mea umar kei miringili. Le la o so lo fa par mele ala le o makua kule tu sa sili na ono sai sa sili nga ongo sai so le pule lomi fangi wale ali se uma le pa inga sauni mle taua ai o le fenga ka e o no le kai mi o le kua e ke fiu e ke fia lomi e o makua sa wa o sa e ke fiu la va fiu it's God's time le la ka ke va ia ko ile mele o kula i mai le fu expose mai le matua fa le ko ngunga foi o te inga lo matua e ma fainga ma ko fa ko me nga sauni we can say that le nga o le wa agree foi kuila epa according i kulanga kula o tula fo no fa vai o la ule na le atua fia la va le kanga fe foi o ma suyo ma o ma saungi lo sunga kai sili kai sili mo mole ko fa kai o nga kai mo mole ma ba ai wa ku la mai wa fainga ku mo o se ko o se kai me sa ya so ia wa leva lava no faia o toa ele se me faul mele wa manatu lava fo i le tai me la ngona fa no ango mea ia no o musu ai lava i la matanga no le mana o lava ia fia me rese au te le mana o ia ese awa a tau se tangata e silio na mala malama i mea na mawhaia marisai ngingo mea Samoa masainga me le ilo jes na fia me ia le la o tu la i mai ilo me la nei ia sa o mana tu fo i se tutupu me nei a o ma ese ya o le la o ma mai la vai me nei o le la vai ko ko ia la fa velang fa me o ma ke la fa ve na fai me ya al mela na le o te nofo e no fo ma o va ya tu la ulu le o esi la ku ya le ulu le o esi da kipi le ulu le ya o le ko fo le ale ma fo ala le wala ngona ya ja fo i le fa no o no kile manga arwese ai langa le ma fai le nau le nei mel par mia ona le me ma wa ngi mel par mia o kere o sawo kele au kupe ale o ma dua tele atu me o ma wa sa kele o me ma wa la fie me le se me ma wa
ia o le mea la lea o Makavalea. okay vai ko ra ukar kero en manga yo meia e ro wala aka mestuya wala aka mestuya ai ma kuwa ingo usara ko inga cara ko inga ya meia vai vai lai lo ai kuira Ora spekelo, ero peke. le wala mo ai ku sorka kala va pe kuira va ai ai wasa oi ma mea lai ronga ma fa la ngala ko e te tauna e fia la o me la fa pe ele se ki astu i me o le ponga aka mana i vanga ai o la utala na e mo i fata tala fonga ai na te fa yetu o la ngonga yo fa ngo i tangata pito i sini o le porkiki le ua mapunga i lunga le matua fe feu le mafu fa utulanga e folinga mai e causa oi e pia la ko fa por kala voi le avui e le ko kasira ka e pa da lo e ko Pole ala vaso. ai pole ala le na tonu E pole ala vale mea lenga. Como singolo. ia mare fa ma kuanga fa malolo yes como singa ngi pa po kala me ya su Le ngang fa mga ko ele ko ko fa. ele winga le na Ia kasi ale, ia ue kasi ale mea lenga ngau ngau kakan mingi o le pawa. O kupe. Nga mga oe, e le pawa. O le kupe nga i mawhai nga ngangi si mea nai kua. ia mani ka fiola ia wa o le tele o le alu tato so o continuous investigations here o ele ia o fa longo o si umuma matulanga fa pena le ia lua o le mafuanga fa ngamur fa fonga mena tulu e ai lo se mata upue o le ia lu ka ku sa ilinga ono sa i mai fo ia fa pe fo i e te talo atu walanga e ka ilo fo i ka ko so enga sauni mle to pe ko kusa fo ile o mai ka ko so se si la to le fa te yatu o le meta ua ia mau fa maonia e ia yo so tanga i mata upu matulanga fa pena ai matou te taliina la tou feedback matulanga i tou te so so ani mai e fitau te tala noa na le ai sen mai leska ngaka le ka o pusa isa fa lo sa ngai sa mo la le ta ua tu le ngoro o le fa lo au ke lo ava kwala ka le lunga ko makia wa sila tunga i tulanga o le lanu me matana le mode fo le matulanga o laenga kango lai fa longo mai ai tango lo sen mai le tale fa lo ka ko sa mo fa lo senga tulo lenga bo le va no fi vatua il temi tonu le na sa no il tulanga le free visa ma le va ku ngo me ai lenga bo le va ngangi ngai sa mo me man to fo il fa inga le is fa inga sa te puni sa mo temi tonu fo yo le pa inga tuila epa ale ta pipi lenga ma wai me ango kulur fa fonga la tunu mo pusi to ta wai le sita masa kuka i ta si fa inga le a to si silana ia i ko inga i me ia le fa fa ngai ma skuli mi ka mai ki ma me o me ai tato i to si sila tula ia fe lo la me me la o mai sa free visa le ya me ngale ko fa ko la ko no ingor free visa ngal asa mal fulila bis Kalau tu fatu me ai macam le winga na tu fatu ma kuwa no mai pa to vai nga le au fa fonga mai foi le fionga ia vui ta si le vai nga fa popo de tonu sa vali le filemu e ma kuwa cancel ile free visa le tu lo au ngai awai le pengifiki ka ko e pengifiki sanga po le avo ia la dala le atua ma sauni po le kilo ngia ka kupi ele ngofo fa pe mai ka ho isa yo la tunu ko menisi ta si le vai ngai finga ta ya no tali ina le atua o le ka ko fa wo ma ku ngu ere ke siang Africa records are saying le abuse of human rights. They are so silent I kangakai Muslim, the Uyghurs. A fuafoila i sa ingia Samoa. The United Nations Declarations of Indigenous Rights, UN TRIP, ile lua fe marfiku. O le UN TRIP nga mawhai inga le nga mawhai nga whakawasa inga ingi usila lua fe sfulua. So I kulanga lau, ia, ile wa ai wha ale kula fongo ile afianga o ile Samoa.
e le kakaunga ka mawhai Samoa e whaingi kūlanga mai sa inga vese ele. Le anga o le rights nga ale kangaka, ale indigenous person, like kangaka Samoa ma o yo ia. E ke le i o le, I think e kakaunga iei se wa aia ma lo, how they go to overseas countries ma lako sa ingia ia conventions ia international conventions. Ai leo ma whainga reflect e kula fongo lai Samoa. E o fui lai whainga agreements ia ma sainga ma kong uye ka ma whai e provide ele free visa. Vai, we need to have a long view as Samoans e o fui lai kaika. So, o ke mangkuanga sa close ai le countdown i la lo South Island. Ongo mea whapea, i sumu. O koi ngā whalolongi wa kaunga ka i ruma le luar wha. Le tatau a o le alu watu fo i la le whala au whasaina. Ia le kau ke vai aku i Samoa. A whai o le whainga lea o kanga kai mauar ka i se furu kiro kalama. Ai o atu tutonu. Teilo le si vaenga no whanoa noa i le ungo le melea. Lau kakala i kua. Lai peyo li kua. Le tama loa loto pa Mackenzie. Fitu su whātau sanga. Lenga maua hai i le se furu kiro kalama. Ai koe whaasa o loko tutusa le lei. Ma peyo le te tala le whaatanga i tua ia le tua tu sunga lau le mali tua. Whawhewhea ngai kango whea la le, whatu le wingo le te tala le tangata se furu kiro kalama le wa waku. E more than millions le street worth. A vaila o le alua kure le male vai le o le whainga o le pui nga mare kula fongo I kangaka whakau eisa I Samoa ma mau ai le eisa. Ia, how much more free visa le alua kukong wasainga. O leu te vavai atu le ataua. Wa o te loa le leile lua mafutanga mastasio. Le sa vea foi mawhai pule ma le leile ua fea lo whirangalo. Wa pe tasi lea tangata o leu te vai atu pe o lae a mai ana tustu singa ma mai advocating le encouraging le manga yor fa unga le sa mo free visa ele na malaina ia au Peter William Sio o lo te va vai tu le time foi na fato asengi ele malinga le no vai foi post mai lunga ai pe dilo la na fa sea fa mai mana ia le to va no le mo masenga ia ai pe tau fa ono ni usila wale o fa ia mo tato le free visa ala so fina ngalo ia ile fina ngalo le futa mari por ki foi se o wa ia lo foi le la le ngalanga mai kukuila le mkau a leo wa maua le wala fo I mo kwa fa mo ko el mga kongo sila mo Oscaria ile foi se free visa sangi so I think I'll pico la ku le point ang sila onga kaya nga wo kongo palmengi im ka problema que foi wo in kalwanga I'm pretty sure in kalwanga ka pule wala nga langa mai kukuila le free visa makale len ka fa free visa ka ngi sa mo kukuila Kanga kupu marmelea, sau mar kuse foi pura a kukuila. Ai mahalo lo lengu sila ma Oscaria. Why? Because this is one of the reasons for singing si ka pura kau kan ngoinga foi. Free visa sa kaka ia mai whenga ruenga ma koe aku. Ai mase kaka u mahalo foi sei. A papela usau mo papela ngwa ke I fai kau kusinga au pito. O laina te lango ina free visa sa mo. Sainga. Yeah. Lango inga ia distract ile the free visa ang usila. Oh. Ia wa ki lang fa nga kasi ka ko amio ngi usila. E fa nga, you know, ia ki awa ia disa ko nga fa por kicking ei. Wow. Fa pe lo encourage lo yo. Ia ki aula va ia fo ia mo ku. O la nga free visa I da ka ko me mo mai sen. Qual é mas me? Ma lo fa tai o e fai so fina ngam tau planga ili si vai ngau titu fia vatua I la utala au tatu I tala nga mai tuo nga no vai ko ile newspaper na nafi la usa lo to mai tuo pe yo li tuo to ina le mai la ma au sam le o le defamation wa man kon masi nga kon masi nga fa pui pe confirm fa toi fo ya o mata ku ma ale ai nano mana to au mai so fina ngalo That's the inconsistency of the Palaingol Kulafung. Yeah. And yes, Fiame keeps saying uphold the rule of law. The rule of law is the constitution. Yeah. Okay, law pole meala ka ngofi fai fa fefe kangaka e kaukakala. So it's like they prefer to have a harm ile kungu. Because o mengi o drugs o ke le o le harm. Se fulu kilo o le meth
le value ia New Zealand po Australia over 10 million. Wow. Ia afikala ia le kope Samoa close to 20 million. Nga whaakele la ia le kolu. Because o inga eva ia le social harm I mea ngi. O nga le ngaka educations, family violence and health. Kusala o ko inga harm nga yongo kupo ai. Ia health ko kele nga kala ma. Education ko kelo ka makila Fai o le fia o. E malesi mea va penge kupo meu family violence e impact ai le ability o kama kiki e sefe pe healthy le environment la ye. Pe va pe o le involve ai mako. Ala kungir kama o le mako ai o vale mef. Pe sa la finge o le mako ai o vale le anga fai. Ai le la a fia kama kiki. And then every night and days it's violence, screaming. And that's how e kakaunga mafa fo ikanga ka le impact o meangi e vaku. E mo I o leva ai va bea o me mo I kupe. I don't give a rat va beongi me mo I kupe. I'd rather be a poor person. Ai le o kakelo kama fai e fa kupu se harm is kangaka. So e sa oilala sa ngonga asiaka. I vai ia falkula fongo. Makua I le consistent. O ai e ka koso ai e ka amo. O fia fo ile constitutions le fa mai right kangaka ile justice. Le o mai kuar kangaka o langa vakunga tens of millions worth of harm ila kungu. Ala ko kungu kangaka ua over male kolu masinga. According ile Crimes Act, afa appear a prove langa defamations ngal kolu masinga. So for him to be inside the court, it's more than the power kula fong. For him to be in prison, wa over kumar malo si angal kula fong e kanku wai. Because afa appear ngi ai fa sala. Ngal kolu masinga. O le ala le mea le malo e fai isi masinga e ngofo iko. They have to compensate. His liberty has been violated. So yake au kakala ia sa mea loe leise case. And le fai unga nga ia kaunga vai ila ko le unga ua unconstitutional fo ni mera ko ikong. Malo fa tai ono le tatou taimi. O le a fala ile so tai au le a wili linga o mata upu le sama sai ili ai malsunga le atawa. I tatou ile press release le na mai le official saina. Alo press release nga mai le lua felu kasi. Ale foko a le fo lunga. Lua felu tas. E mani no ifo. Ya se uma to a vese se sila ifo le sunga le loia. Antonu o tai. Ya o to fatanga mai e sa usi ya widi ini mangale. Malesi causa ole atari mai er purisidi ere no visa no ya purisidi fali malesi la vai nga sa tapena ila ususuenga ma ai ole fa alu foi taiao ole case le na opisa pisa tu ai ile li sengo liu le sa ya fa malosina ia yo fosi malos foi fasi lima ia siona to lua fa ipoipo wa ron ko fa ipoipo sa oranga e ui wat na te ile la au malosi o le ngo ole tamaita io tofi ia male fanga le leo ile atoanga ile aso tayao ki te yo slava ia le ia male sa ili fo ile tatu so te inga Samoa ava pesa ile atu ai seki mai ia lono winga ole atato wa wai uma ile aso tayao itato walanga ile le twist ngai le story ngai ile sainga lea o liu ma stamata i Samoa ia tofi. O lea kau ki se uma pengo fai atu fa pe. Ai o lea soale na fanga ila o ina fanga taimile na ala fasi ili mai tun. Ai tu so me na fanga kai o le leo. Arula ia. Ai fa ko alwa tu lea o uli ia tofi le fasi e mai le ile. Fasi ili malo. Ale mai ngale mai ai lunga tu singa Samoa. Fasi ili ma ai fanga mal leo. Ai kusa ko kiki koru fai ku rale va mele ai ole ama wala to anga tayao ya isa ililinga fo ya tato to taya mo se vo ya mo sunga ya le fionga ya pito fa sinka ko sulimingo ke ba pito pa o te langona voi ma o te lo afa fo ya pito ele sa ngol prokalame wa uma tu ai nga vala audia o te lo pito ole fia sa ngol to ya ele a faina dia ai ole ai fio mai ya ole ai te le lu ngole tato no folo eta ua la ngai mo miala na no fo fina ngalo o leva te usanga sulima te usanga te tu ai le malo ni sila
ia me se foni som ta pulo tele awana ingalo le tatou papakiu o le papakiu ile aso lua se fulu ma le lua aso lua li o la Sofia Stoi ngai no next week oh e o kula a ben of it ale afe le lua afe we pu fai ia o le le o tu natu o le tatou papakiu le e tau te lango ai ia i le wha moe o le ainga o le tautonga e tasi lava ia i le loto le nganga ma le wha moe Ngofuanga lava kasi io e ngofuanga lava tasi i o Tara tātou wha au si furu tala papakiu lua si furu tala o le mamoe o le moa o le siusi ur pipi o le sosisi o le tama o sa pasui o le pateta o le salaki pakeka ia ma le tama le tele na le tausimina o le kouslo e tele lava ina le ia ia o le to tele ila tau fo o lo ia ngase o le tino tatou fausi maua mai le tatou address tolu ma lima Rapson Road o Tara ia lo su tala mo vai aso fo ile aso to nai ai oni so tatou fa'ala wiloa una ngalo aso le vayaso afe I le tatou Rooters barbecue and restaurant manatua le oula tali manao tatala mai le aso le nei ole ke le lopu ka pongi le Rooters o maka ko wo ia Askofi le aso tofi le aso sa ia afe e mai asia si ai o ka mata utia mata ina foi caterings foi ela tote fire foi mo o tou le vanga le sai o tali mana o na le stamaki a mo fa se lao ia ua mo se ava no so ngale li polisilio le flainga le ia e fio mai ai ia e fai se tala me fa la lo atili ai mo le tanto tota ia e style io ia e ona tu le lo pa le ward ma kua fa la vela ve e limas furula u moni la e limas furula u o kapale ave Utah ai luas furu no California mai va koi masa ngi ai e te tauna lua fifi o tu o le meo no fai wala ngo la manufacture har ka mai kua la make ma ke sangi boy e te lua sai ni o le o pale la na le pisi ngai ala u se ofanga ia se ofenga ruenga io o fai ofenga o fai o tinala inga malan fana o le pisinisi la vai tamu fenga fo fana o mal tinala o sei fo ila o le ano no io le sei e ko kisi sila mai ia uma vatu e misa ilunga na inisi ota ia o sei la ia pe ia na ta is futa la pe ta is ful luata la e le lava ma se me o vatu ilunga le ful lima ia pe ful lua pe ful e fa sa o mai la vel tinala ai te mal au to pe tango la ki le page to te ia sta e ma uma fo ia mata to merchandise ale to te ia ia mai se foi ia tu langa so sko inga sei fa ule le sorti ke ro mo kwa fo mo ka fa langa pe lu nga mau ka dinga ia na sei o lo fa ka mo mo nga sei ma na fa taule le fa pa wa le fa taule a to le wo ye nei fa ka wa ka pali misa se nga ro ka mai ere vi fo ka ko ka yo lo fo wa e tilo sei ma e mana o e ka la fu sei le valentine ele ai se e ka la fu sei le valentine ia ai fatau o wale pale luas futa la tolus furu fast furu limas furu ia tu lango tatou pale mo utou ia e fai ia e isi a vaenga la ua fa tonu mai a u ia pale fitu ai mo ngofo sa mo masing fo e nano foi tu mana ia yo le fainga a fai fo leva au kausu ese me fa adi la kau kua mua la u tau tua mo le ainga male ma tau no fo na fai ele o se mea mua le fa nga nga ro vilia isa ese si lai pale ka ilo foi pale e vesi merike nga konga le miss South Pacific pe tu sa ma pale ia wa ia fa bela ele se va nga foi le pose fia mana tu tua mo sa mo ka mare o lo fai e fia ka ko ngofu limas fulu le la ku mam pale mo pa o ya seta e na la tu lo la ia le e kapa ela wipu e fa mai ko inga se ese kau kuar kamale ai mele ila akele o to le o to me mali e fai mai ko fa mangia ala me ngana ko pungi na le tape nanga e te lo le fai la utala ma wa dili le ese fa te fa u mala utala wa o le encouragement mo le vanga le a fai e sa ungi la ngofo
to ile tua lo loto ina ia moso fina ngalo I sautala le le fai lo fa mangu ia ava lenga a fai o lo ka penganga a koa o fa mo nga inga ia uma e karangoa ka Facebook ia wai e share sore kanga ka me mali fo ie ma utala mali e te le mana o e mana tua oe ona o se mea le nā I lau nofo e te tauna mana tua oe lo rua ia so e vai pale ia la kuro le pale la leve vesi mai ia le miss ia le winga la utala ta pena le sa utala le le fai te me fa manu ia lau ava ai o te fai me foi le fa pe ina ia ko viral I lungo Facebook o ngea me mari io isi ka e se a fai ngola utala fai foi se me inspired at ia isi tanga tala se la lau ava le tua o le fa tai mua fa vetai woli masao me umai lo lofa mo lo wanga le sa tatou va isi utila maulula o le utatu so tuli mala fata luor fa afkai le sa o ngai ai ya o ile tangata o manatu mai ai fa vetai le tou fa tuina a faiwa na nea se tautua fai mo tatou wala I malo tolu fa vetai yo matua fa tuina pe fa pe ngai ya war filifilinga ko kele maku ainga ya fa tai wa fa tasi lo fa tova ole a se tautu ole am fai ona fai na ia vi ia ile tu so I fu va Inspired. e uma enga e sawilunga e fia o sofia ile sikangaka e o sofia ile sikangaka ai fia ma lie ma fai mai au mea e ta uma mai na isuafa e uma enga e le kilo is fa pe so is that it so you go find out to pulanga la lovawa on mele la fa pe dad really so you have to be a joker to go and do that yeah ola na Mali. fa so ele vanga le ai Sofia I foi ya to ma to programa Maro. le vanga la fiafi tato velo ile so tayao ile tauro lunga no le tautua le Blue TV ma le tatou por kalame o le taute ia ai mai le songa loia sauni zeleni Godfather e malo fa tau va asiata ma tu fa tu soifua ma ia manuia Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon.